msi DJ dorobo ya Thohoyandou yo fatuchadzia nga manda ndi miṅwaha mingana zwino ri tshi khou ita hoyu mushumo no nga hoyu hafha Thohoyandou awo ya makhuwane zwa soko ya ngei na ngei zwino zwithu zwi itea fhano vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo fhedzi vhathu ndi khou vha vhona ti vho ḓala nga maanḓa fhedzi a vhathu tou ḓalesa zwenezwo vhathu ara vha hayani kana vha hanefha ḓoroboni kha vha swike ri ḓiphine ngori zwenezwino u si kale vaimbi vavo kheva zwi ḓovha zwi khou itea hanefha fhedzi zwo no khou takadzai hu na zwiṅwe zwithu nga afho tsini na ini zwine a thi khou tou pfhesesa uri ndi mini ndi khou amba nga afho hu na mini afho nga ngomu ndi mzovozovo hu nga vha hu na mini hu tonga hu na mzovozovo afhe fhedzi muthu ane anga vha tshi zwi ḓivha nga vho Sherono vhoravele vha nga vha tshi tou zwi ḓivha zwavhuḓi zori hu na mini fhedzi vhathu vha shumbeka mishumo ya dzirowa i khou namba ya takutshedza ngenei nḓila fhedzi vhathu vhane ri ḓa ri khou amba navhoi ndi vhanzhi nga maanḓa vho ḓala nga maanḓa ngori ho mushumoyi a si wa Phalaphala FM fhedzi ndi mushumo wa vundu ḽoṱhe ḽa Limpopo ndi mushumo wa ḽa Afrika Tshipembe zwenezwo vhathu vhanzhi mihasho minzhi zwiimiswa zwinzhi zwi a ḓirwa khana nga ho mushumo ri a ḓirwa khana nga ho mushumo ndi ngazwo ho tembiwa ho dzuliwa ho takaliwa afha masiara ḓuvha ḽa musi na vhone vho bva ndi mushumo wavho ndi ngazwo vho ḓa vha ri ḓa ra u tikedza uri vhone uri na u itea mini mashudu mavhi ndi ane aḽa uri musi ri tshi vho ṱongisa zwithu zwashu nga mabautu nga zwifhinga zwi ḓo dina kha vhaḽa vha songo rengaho thikhithi dzi tshi vala mulovha dzo vala ti wambari nda dzhena fha SPAR ndi tshi khou renga thikhithi i ḓo ri vhugai i ḓo ri vhugai ono no rengaho thikhithi namusi u gai na ri pfha uri ndi vhugai ya i khou ita vhugai ya khou ita 250 ti ri pfha uri tshilengo tshavho tsho vha ita mini zwino vha ḓo ḓisola nga maanḓa zwine zwino si kale arali vha vha songo wana thikhithi ya 195 i khou ḓivha kha early bird fhedzi arali vha khou ḓo vhona zwoṱhe zwine zwa khou itea afha Mutsindo Mall zwine vhone vha ita kha vha hanefhaḽa kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook Phalaphala FM ri noni misi yoṱhe vha ḓo vha khou tou zwi vhona live ri tshi khou ṱanganedza vhathu vhoṱhe vhane vha fano na vhane vha vha hayani na vhaini vhoṱhe vhane vho ḓo ri ri ṱuwe fano masiara ḓuvha ṋamusi ri tshi khou ita ḓivha zwakale ri tshi khou ḓivhadza line up heini zwino u khou ḓo vha na thaidzo nthihi kha i line up ndi uri na lengo u swika ni ḓo fhiriwa nga vhoramuzika ndi khou amba uri arali kha una swika royal nga vho 12 kana nga vho 11 ya vhusiku thi vhone vhaṅwe vhane vha bva vho lenga nṋe ndi khwine ndi vula na magete nṋe ndi vula na magete ndo ḓowela fhedziha ndi hafu vherefhala kha wari ya vhuṋa ri mbo ḓi gidi studio 5 u ṱanganedza ḓo dza mafhungo SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhiisia i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM. muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC vho Fikile Mbalula vha ri vha khou takalela kutshimbidzele kwa zwithu zwi tshi tevhela mavharivhari ya itwa nga mukomishinari wa mapholisa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi mugwalabo wa vhareili vha mabufho vha Fly Safair wo fhela mutambi wa tennis wa kha wheelchair Kuthatso Montjane o ṋetshedza luvhanḓe lwa u tambela tennis tshikoloni tsha vhagudiswa vha re na vhuholefhali tsha Ḽitavha mafhungo nga vhuḓalo kha vha thetshelese nga awara ya vhuṋa Phalaphala FM Royal Heritage Festival zwa zwino mbilu dzi khou rwela nṱha maṱo a ingamela a guma nga aredi muhumbulo u shuma wa neta fhedziha ḽavhuṱanu ḽino ḽa dzi 1 August ri putulula zwi re sagani vhaimbi vhavho kheva kha ri ṱangane SPAR Mutsindo Mall Thohoyandou ndi nga ḽavhuṱanu ḽino u bva nga 12 masiari mbekanyamushumo ya dzi a orowa i ḓo u bva Mutsindo Mall hune ra ḓo ḓivha uri vhaimbi vha uno ṅwaha ndi vhafhio kha vha swike musi ri tshi putulula vhaimbi vha uno ṅwaha #ahuna u sala musi yowa vha mirunzini kana ngapi na ngapi dzi a orowa kha Phalaphala FM. ya mbo ḓi tenda minithu vha ya 28 gonyisa u livhana fhaḽa kha awara ya vhuṋa zwoṱhe zwi khou itea fhano hafhaḽa i tshi ri vhaimbi vha vho khevha u tou nga dzheneri DJ
ndi hashtag aunosala. Yeah, fhedziha rina muyeni wa xo thoma pa ndi Vho Madikana Machila vhane vha vha vhurangaphanḓa SABC Limpopo Khombo yoṱhe ndi business managers zwenezwo ri khou vha ṱanganedza Vho Machila ndi mathabama ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya dzioro. nda tiko ro ya lebo kha vha tshambe tsho fhelela ndi zwo ri vha tshi rwa nga maanḓa hezwi ro dzula ngei dzi ofisini fhedziha Vho Madikana kha vha ḓo ri ṱalutshedza vision ya SABC Limpopo uri na i aligna hani na Phalaphala FM Royal Heritage Festival. no nda ri ya lebo tiko dima tapam. I think first of all let me start by saying ro shutupadzwa, because today we're not just alone as Phalaphala FM, and we are not just with our partners. Mara taba yo kunguru. I think that's where we need to start to appreciate Bo Tobele Bogore for his presence here, all our partners, all our supporters, the music industry stakeholders that are here. To say we as Phalaphala FM over the past number of years, we've seen how big this project, the Phalaphala FM Royal Heritage Festival, is growing. And our dream and hope is that Limpopo becomes one of those provinces that is earmarked in terms of making sure that the music industry grows. We've done this without any big muscle support, except for a lot of the local stakeholders that have been assisting us. And our vision, the big one, is that as Royal Heritage Festival grows, let's see how Thulamela can become a city. Really, your presence as well. Okay, zvikopfara pedzi khavari vhudze uri ndeme ya partnership vhukati ha SABC na Royal yone ndi ifhio? This partnership has been spanning, I think it's about 19, 20 years now. And we as the SABC always pride ourselves in being able to hold public-private partnerships. It's not just with Royal Gardens, but it's also with government. I'm sure you've seen that in each and every Royal Heritage Festival that you have the Limpopo Tourism Agency, you've got the Department of Sports, Arts and Culture, you've got LEADER. Because from where we are sitting, Limpopo is one of those provinces that a lot of people don't see the big opportunities that come out of it. But we are able to see that, and that's why we are embracing this kind of relationships. For us as the SABC, growth is very important. I'm sure you've seen also in the news that financially we've been struggling. The fact that we are able to bring, relationships that are assisting the SABC and also growing our local economies, that's what's big for us. You will see that Vembe, or this area, is growing in terms of tourism. It will be sad for us if we can't show the Limpopo Tourism Agency that. But the economic development also of this province, I'm sure the MEC also loves the fact that once in a while this province attracts people from all over the country, and that's one thing that we take pride in. Karutamanga nature of partnership in SABC Limpopo yavanayo ka Phalaphala FM Royal Heritage Festival ya nangwa. Look, is it time? Why am I hearing fire? You are very much safe. It's not yet the time. Look, this year we are looking at growth. There's a new partner that we're bringing on board. I'm sure you are seeing the baby just next to you there. There's also a number of relationships that we're also bringing as the SABC. Just this past 2 weeks back, we've signed 2 key memoranda of understanding with the music industry. This time around with the CMOs. We've signed an MOU with Capasso. We've signed also another one with Impra. You saw we had a music workshop. We want to see the music industry growing. Over the past couple of years, a lot of people had no idea what Van Rap is. But look where it is today. This year also, there's another baby that we want to put on a national stage. You'll be seeing in terms of the lineup, there's a very nice power hour that I'm looking forward to. That will also show you just how big and passionate we are about our music as Phalaphala FM, as the SABC. Okay, but have you seen any noticeable growth? It might be listenership, brand loyalty, or community feedback that is tied to this event. DJ, show me an event apart from the Phalaphala FM Royal Heritage Festival that brings over 15,000 people to them. Niggies. It's huge. And we're seeing this growth year by year by year. Look at the local economic drives that we have. About 5-6 years ago, you did not have as many hotels as you have now.
just last year when we were launching Royal, we were also launching yet another edition in terms of hotel. Look at the boutique hotels, look at the B&Bs that you have here. So it's big. Economically, we are seeing that kind of growth, but also partnership-wise, we've been seeing a lot of private entities come into the SABC because they want to be a part of this. Yeah, vona mazvinji vomadhikana machela vathu vakho va vona kheva vo ḓala vathu vo dzula tsini na dzi radio dzavho vha khou thetshelesa vha hayani vha khou reila vha nga ri mini kha vathu vha re fhano vha nga ri mini kha vhathetshelesi vhudzulo hayani vha nga ri mini kha vathu vhane vha khou ḓilugisela bepha la Phalaphala FM Royal Heritage Festival. When you buy a ticket, you're not only having access to seeing the love and celebration of music, but you are growing the local economy. So go out there and buy the tickets. To a number of sponsors that are there, we are calling on each and everyone to come because there's still time for us to partner and collaborate. But we're looking forward to growing a lot of genres in this province, a lot of music genres in this country, and I'm looking forward to the Power Hour that we're going to be launching soon. Thank you. Kezo rikoliwa ngamanda vachione vaeni vanji vane rido vari kwamba navo zvene zvinosikale pedzi zveradhera apai nazvo zvitsini. Yeah, ndoviya ndakakana chipinga apa ndauri 4:30 ndikuvona unga zvikole ngori zviite izvi zvitu ngori hei nari sokuzva riko tetemero rinapa pitu doiti amini na uri naenepa khawara yopedza ya inombekanya mishumo ya dzirowai nga ndori ngava na vaimbi voyenga upambana vachikomvumvusai hewa utonga ridova na muyeni wa chidzumbi apa pitu wambori ridova na surprise act apa usiri ka Royal yone ine okay aina neridolindea kela miniti atendo vaya fumuliti gonyisoli vane phala khawara ya vuna rimbudi gidi luimboni hange michini na msi rina general de mzanzi. Hey, the Phalaphala FM. Shandy mama, ahe, angkat wakituta upakisilenda na, abadi nana kale jaji maweyo, kere angkat wakituta upakisilenda na, abadi nana kale jaji maweyo, kujiyo wakitasi, yeita uda parati, for yeita ukimo 37, yang kama happiness, kujiyo wakitasi. Yeita uda parati for yeita ukimo 37 yang kama happiness angkat wakituta upakisilenda na atagi nana kale jaji maweyo kere angkat wakituta upakisilenda na atagi nana kale jaji maweyo bakele mirupa sendima bafebulu sendima ale mirupa sendima Saka chapele, ntongo longo gidia, ya saka chakabona, karan ntongo longo gidia, yan saka champilaba, karan ntongo longo gidia, ya saka chakabona, panoriginonde, aha, panoriginonde buawe, aha, panoriginonde, aha, panoriginonde, akativiki kama happiness, angkat wakituta upakisilenda na, atagi nana kale jaji maweyo, kere angkat wakituta upakisilenda na, atagi nana kale jaji maweyo, bakele mirupa sendima, bafebolu sendima, kale mirupa sendima, karba febolu sendima. Angkat coba kita upakisilenda na, atagi nana kale jaji
Khoyo ndi Shandesh. Yeah, Stuga Oslender. Rakasoko tuwa nazo zino chipforero yale yone wava kugaina nyana na weight za namba zvaita ngamanda vatu vache votakala tere volindele mapungo madifa. Yeah, zino sikale zochikoite yakaina mbeka na mchumaji oro wa 12 pano Mutsindo Mall arava saruswika ndila vutaro na mosi na ushava vashava man vadarato apa vadasenga msumbulo kati vadasenga msumbulo mweni washiona kotevela hapa hii hasa kututa kwa fedzi ndi mweni mulwani nga manda hasa kuta kwa fedzi nahone hezwi ri pano iyi ri mavuni avo zvino ringasi kuti vatakusa vasokota kwa vahwenya risokoti ari kwamba navo zvikona zei huna maitele one zvino limwe rasi matasi kezo ndiwone vanodza takusela votovele vashu vane rava navo pano kezo matata muchimbidza mushumo rine ri vavenda rova vavenda ri do titsula ri vavenda ndi zwine ra va vavenda ngazwo muvenda ndi mubiko na iveive lave va muvenda a sala ndi wanyato pipo ranga nta va dzhenisa mino idona rukana ya sala ngopfu ndi nowa ya vuruvuru aidini one a ri tendi vana va chitambera tsini nayo ngani ngauri va to hangwa va yi haxa nga mavu ya vahuvadza kha vutambo vun'we na vun'we musi ri tshi takusa va musanda kana vo thovela huva na zwifungan'wando zwino tshifungan'wando tsha vo Gole Mphaphuli thovela wa lothe la Mphaphuli ndi nne nchaveni Russell Mashike Chenda ngoro mbatata mahamba etwa kuzinkala kata va musanda vo mbengeni cock and cock Tata la msimbiri vo fene vo gwete chomi ya bana the veteran munyai mkaranga mkukurume wa lote la Afrika zvinenda ko humbera zvone ndi uri ri do luva lwa uthoma ra luva lwa vuvili ra luva lwa vuraru ndakonogonya mkhondweni nemtuka ari luve zhulo mutombe ari tove chivavara chacho ari kontedzere na mipululu Suru mtombani kakamere marunga zindebe nao iwe neri find afatindi ya mzandi baranga sham wena makula silibele we churu chamati tatala mabarabara matamwane mene mechizo chatsikitsi unengi walini ya mune wangarasere no zufeshwa iwe muduru wa kutame muduru wa chirara muduru wa ngoro iwe muduru wa matache muduru wa makwarela pesa la ngwenda muduru wa kunyuza paturu wa bange haminga bari igunyulira mashakazi iwe muduru wa madaje iwe murwa wa mpandeli rote hafa ndeve dzachu dzororedzwa nga pfure uri mazwiwa asongo jena nga hapa abva nga hapa kana ajena nga hapa abva nga hapa afano jena nga hapa nanga hapa ayangeno thovela nga rare mngosa phili ari ruveri takuse kezo rikodi nga manda chifungan'wando zvinenda zvifuna nga matata ndi zori vapfesesa na dzithimo vofofi vadza vaone chifungan'wando vari takusela thobele washu vada volanga white ndi mafungwa kuti nga manda u ḓivha maimo awo fhedziha ngeni nḓila thobele vo Gole Mphaphuli ri khou vha ṱanganedza kha mbekanya mushumo wa dziorowa fhano kha Phalaphala FM ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi ndo no ḓi amba uri ḓorobo ya Thohoyandou i vha yo hulisea nga maanḓa no fhaṱutshedzea u ḓiwana mushumo ono nga hoyunoni u tshi khou fariwa fhano zwo no vha na miṅwaha u lingedza u takuwa makhuwani ndi hayani fhano kha UNF u dzula fhano fhedziha thobele vha ḓi pfha hani mushumo hoyu muhulu ngo to rali une wa vha na ḓivhazwakale yavhuḓi nga maanḓa u mona na shango ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe u ya nga ye vhomadikana vha fhindula ngaho musi DJ Sha tshi khou amba navho uri kha dikita lingafha vha ḽi vhambedzana ḽifhio vhadzungudza ṱhoho vha ri a huna dikita kheli mavuni yavho vha ḓi pfha hani u ḓiwana vha vhone vhane zwi khou itea mavuni yavho mushumo mungafha arali hu na thobele ane a vha uri o takalesa ndi vho thobele vho Mphaphuli u tshi khou lavhelesa miṅwaha
ya fumi na muthihi wa wana heḽi ḓikiṱa ḽi tshi khou ḓiya phanḓa no ita madembe. Vho lavhelesa henefha kha launch yeneyi u a kona u zwi vhona uri vhathu vhashu vha fhano vhembe vho takala vhukuma, vha nga vho ṱhavhelwa injection ya dakalo. Zwino ri ḓi tama u wana hezwi zwithu zwi tshi khou ḓiendelela zwi tshi ya phanḓa, zwi tshi khou ḓi tikwa na nga maṅwe masia. Ndi Okay, fhedzi a festival Thobele arali khou tou amba na vhone sa muthu i vha farafara nga nḓila ḓe, hone na vhathu vhavho i vha fara nga nḓila ḓe. Ndi vhathu vhane vha tshi vhuya nga sonda zwezwo nga masiari, thi vhathu vha dzula hanefha ḓuvha ḽoṱhe vha humela hayani nga masiari. Vha tshi vhuya ndi vhathu vhane vha vha khou gungula, vha vho takala, vha vha khou ri mini? Vhathu vha Mphaphuli vha vha vho takala luṅwe u vhona shango ḽa Mphaphuli ḽi ḽone ḽine ḽa khou wanala ḽi tshi khou kona u kungulusa vhathu vhanzhi vhanzhi. Ndi nga amba vhaimbi, nda amba vhathu vha re vho Gauteng na kha dziṅwe dzi province. U wana nga hetsho tshifhinga muṅwe na muṅwe a tshi khou tama u vha fhano Venḓa o ḓa kha ḽeḽi ḽa ha Mphaphuli. Ṱhamusi wo tshi nga humbudza vhathu uri musi zwi tshi thoma zwo nga maanḓana, musi vho Shanduka Nesengani na vho Tandani Ragimani vha tshi ḓa kha nne vha sumbedza uri hu na tshipiḓa tshe ra tshi vhona tshine ri khou tama u vhona Venḓa ḽo kona u angaredza vhathu vhoṱhe, ri tshi khou kona u wana ri tshi khou ita muṱaṱisano na vhaḽa vha Durban vhane vha dzulela u ita maḓikiṱa o raliho. Ndo ḓi nga u konḓisa nyana, mara musi vho no adzela bono ḽavho nda swika hune nda tenda nda ri ndi sokou vhea ṱho yanga kha zwidina i kwanyiwe. Na musi u tshi khou vhona hezwi zwithu zwo swikelela kha heyi nḓila, u tshi wana nga nḓila ine vhadzulapo vhashu vha vha vho takalisa zwone, ndi sokou pfha nga ri vha khou vhona nga ri dzi 13 edzi dza September dzi khou lenga luṅwe. Fhedzi u a vha fhulufhedzisa vha vhadzulapo vhashu uri dzi 13 a dzi nga ḓo ima, dzi ḓo vhuya dza swika, ra pembela navho. U takaliwa hu khou takaliwa Thobele, no ḓiwa hu khou ḓiwa nga vho no bva henefho hone vha bva hone. Fhedziha vhadzulapo vhavho, vhalanda vhavho, musi hu na mbepha ḽo no nga heḽi vha vhuyelwa nga nḓila ḓe? Vha ḓo zwi lavhelesa uri hafha ri na dzi hodela, ri na dzi lodge. Hedzi dzi lodge ndi pfulufhela uri nga hoyo ṅwedzi wa September dzi vha dzo ḓala, zwa sumbedza uri hu na vhane vha khou vhuyelwa. Vha ḓo zwi yelela uri musi hu tshi khou dzudzanyiwa heḽi bebe hu na vhathu vhanzhi vhane vha ḓo wanala vha tshi khou fara fhaḽa na fhaḽa, vhaṅwe vha khou khura fhaḽa. Hu na vha security vhane vha ḓo vha vha tshi khou linda, na vhone vha na zwiṱukuṱuku zwine vha ḓo ḓivha vha khou zwi wana. Ri sa hangwi na vhane vha ḓo vha tshi khou rengisa henefho kha ḽeḽo ḓikiṱa. Zwi amba uri vho Nyamasindi na vho Nyamukamaḓi hu na mbuyelo ine vha ḓo i wana. Mavhengele ashu ene ane ra khou a vhona, vhathu hezwi vho ḓala hafhanoni vha ḓo vha tshi khou ḓidzhena, vhaṅwe vha khou ṱoḓa u ṱuwa na zwifuko zwine vha ḓo ri ro zwi renga ri Venḓa. Zwino u wana u tshi tea u livhuwa Phalaphala na havha vha Royal uri nga hetsho tshifhinga muṅwe na muṅwe vha tshi khou ḓi tama u ḓi wana a fhano Venḓa. Ende zwi ita uri na havhaḽa vha sa ḓivhi Venḓa nga hetsho tshifhinga na vhone vha ḓi wane vha fhano Venḓa. Ndi vhanzhi vhane vha vhuyelwa nga heḽi ḓikiṱa. Ndi Kezo ri khou livhuwa nga maanḓa Thobele, a ri ṱanganee nga dzi 13. Kezo ri khou livhuwa, ri khou livhuwa. Zwino vho no amba nga u vhuyelwa ha mavhengele na henefha dzi hodelani, wa tou dzhena fhaḽa kha booking.com zwino hoṱhe dzi sokou ri fully booked. Uri na Airbnb nda dzhena zwino fully booked Thohoyandou yoṱhe no bva nayo. Kha ṅwe nga vho dzi 14 ndi nga wana mbudzulo ti? Hayi, a zwi nga dzi 15. nga dzi 15 16 nga ngeni ngori a ri khou ima zwavhuḓi a ri tsha ima u bva zwino. A u no hana fhedzi kha ri ṋambe ri dzhena ngei thulamela ti ri pfho ri vhone eḽi ḓikiṱa vha ḽi vhona nga nḓila ḓe. Ndi khou tou ya kha miyanga hafha vhathu vhashu, vho Meya ndi vho Sara Rambuḓa, vho Rambuḓa ri khou vha ṱanganedza.
kha vha fungeliwe mic mubveledzi kha vha athi a vha zwi ḓivhi vho hezwi zwithu a vhashumi ngazwo vha wana u fungiwa u kha podium ni khou zwi vhona ri khou vha ṱanganedza ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. fhedzi zwi vha fara hani bepha iḽi ḽiwe lu ngo rali ḽi tshi khou fariwa hafha kha masipala wavho? Rine sa masipala wa Thulamela, masipala onoyu wavho, masipala muhuluhulu une musi bepha heḽi ḽi tshi khou fariwa khawo ri khou pfa ro takala nga maanḓa, ene ri a zwi vhona na nga vhadzulapo vhashu uri vha vha vho takala, hoyu mushumo vha u funa nga maanḓa. Vha tou lavhelesa na musi hafha zwezwe nda dzulisa zwone, khona dzoṱhe ndi vhathu vho tou ḓaho u ṱalela zwine Phalaphala na vha Royal Heritage vha khou zwi ita namusi. vha ri mini nga vha tshi amba na vhathu vho meara vhane vha ḓo dzhenela mushumo hoyu wa bepha iḽi ḽone nga maanḓa ngauri a u sokou ambiwa nga heḽi bepha sokou pfha hu khou wa Thohoyandou hu funa ambiwa Thohoyandou hu tshi ambiwa nga masipala wa Thulamela mimapa i tshi sedza hune bepha ḽa khou itiwa hone i fanela vha tshi khou amba na nga masipala wa Thulamela. Vha ri mini mulaedza wa ndeme kha vhathu vho no ḓo dzhenela hoyu mushumo sa masipala wa Thulamela u tshi khou lavhelesa vhukhamusi na ndugiselo dzavho sa masipala ri tshi khou lugisela hoyu mushumo ngori a ri lugisi ri roṱhe sa Phalaphala FM Royal Heritage Festival vha tshiimiswa tsha ndeme nga maanḓa zwi khou itea henefha na vhone kha masipala wavho meara? Vha zwi ḓivha muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM uri musi vha tshi dzudzanya hoyu mushumo tshifhinga tshoṱhe vha ya ḓa nga hangeini dzi ofisini dzashu vha amba na rine zwine rine ra kona u vha thusa ngazwo ra vha thusa. Musi hu na madaka vha zwi vhona ri a ḓa ra vha khurela ngo to ralo, fhedzi na ṅwaha ndi khou vhona uri daka ḽi nga si vhe hone ngori ḽa ḽo hula nga tshifhinga hetshiḽa tsha musi ro ima ri si khou shuma hoyunoni mushumo. Fhedzi kha vhadzulapo vhashu vhane vhoṱhe na vhane vha ḓo vha vha khou bva kule vha tshi ḓa fhano Thulamela vha khou vhona Thulamela ndi fhethu ha mulalo, ndi fhethu hune zwifhaṱo zwashu zwo dzula nga nḓila ineyi musi vha tshi ya khazwo vha ḓo wana zwo naka nga maanḓa. U tshi khou uri vhuḓifari havho ri ḓo takalela uri kha vha sie vhupo hashu ho naka sa vhune vha ḓo vha vho vhuonisa zwone. Vhadzulapo vhashu kha vha sale vho takala hu sina vho huvhadziwaho nga zwifhio na zwifhio. Vhugevhenga ri khou ri vhu songo vha hone musi ri tshi khou tshimbidza hoyunoni mushumo washu wa bepha ḽashu u itela uri na vhane vha bva kule vha dovhe habe vha wane tshifhinga tsha uri vha hu tame vha vhuye nga u tou ralo. Fhedzi vhunzhi ha vhathu vhane vha ḓa kha heḽi bepha ndi vhathu vhane vha bva hanefha Thulamela ndi zwone vha ḓa vha ḓiphina vha vho renga dzithikhithi fhedzi vhone vhaṋe vha vhuyelwa nga mini nga heḽi ḓikiṱa? Rine zwine ra vhuyeliwa ngazwo muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM hezwi heḽi bepha ḽo ḓa vha tshi khou vhona vhathu vho ḓala nga u rali vha khou sia masheleni hafha kha masipala washu. Vhoramabindu vhashu vha khou sala vho fara dzi hodela hedzi dzi ḓo vha dzo ḓala dzoṱhe hu sina kha ndi tori hu sina na vhupfhelo ha mare. Zwino hezwo zwi ita uri masipala u takuwe. Heḽi bepha ḽavho muhashi ḽi khou ita uri heḽi bono ḽashu ḽa uri Thulamela i khou tea u vha city ḽi tou vhonala ḽi tshi khou ya phanḓa ngauri u ḓadza havho vhathu nga u rali zwi dovha zwa ṱuṱuwedza rine hoḽa muhasho washu wa local economic development kha masipala ri vha ri tshi khou sedza uri ndi ngafhi hune ra nga u bveledzisa uri hu kone u kunga vhathu ngauri musi vhathu vho ḓa vha ḓo ṱoḓa zwine zwa tea uri zwi vha mvumvuse vha hanefha kha masipala washu wa Thulamela. Vhorambuḓa meara washu ri khou livha nga maanḓa tshifhinga tshavho na maipfi avho a vhuṱali. Zwiṅwe zwithu zwa ndeme DJ tshi tshetsho tshe hapfi hu na Phalaphala FM Royal Heritage Festival a zwi athu itea ḓoroboni ya Thohoyandou hapfa hu na muḓagasi a zwi athu itea hapfi hu na load reduction a zwi athu itea ra vha ri khou imama na dzi generator zwi amba uri masipala wa Thulamela wenepha hu khou shumiwa
hu khou shumiwa ri khou livha nga maanḓa vhathu vhashu ri tovha na minete mivhili fhedzi yo salaho uri hanefhaḽa mafhungoni studio 5 fhedzi kha vha ye hanefhaḽa kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe khathihi na hanefhaḽa kha siaṱari ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival vha kona u vhona zwoṱhe zwine zwa khou itea hafha fhedzi arali vha tsini arali vha thavhani molo vha hanefho hune vha nga vha hone a vha kule vhathu vhashu kha vha ṋambe vha swike vha takutshedze vha ḓa fo Mutsindo Mall zwino u si kale ri ḓo vha ri khou vha ḓivhadza ya ndi uri vha nga vha na mashudu vha si ṱuwe fhedzi hetshi tsho tibuwa kha vhatshili tsha ṋamusi mara ri na zwinzhi zwine ri ḓo vha ṋetshedza zwone hafha ri na dzi hamphara nnzhi nga maanḓa dzine vha vha na mashudu vha ṱuwa vho puta vha tshi hayani ngene nḓila ri khou mafhungoni ya hora ya vhuṋe. Phalaphala FM Royal Heritage Festival zwazwino mbilu dzi khou rwela nṱha maṱo a ingamela a guma nga aredi muhumbulo u shuma wa neta fhedziha ḽavhuṱanu ḽino ḽa dzi 1 August ri putulula zwi re sagani vhaimbi vhavho khevha kha ri ṱangane SPAR Mutsindo Mall Thohoyandou ndi nga ḽavhuṱanu ḽino u bva nga 12 masiari mbekanyamushumo ya orowa i ḓo hasha twii u bva Mutsindo Mall hune ra ḓo ḓivha uri vhaimbi vha uno ṅwaha ndi vhafhio kha vha swike musi ri tshi putulula vhaimbi vha uno ṅwaha #ahuna u sala. Vana bindu line vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame vhahangwele mulelu zwino kha 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana nga email kha muleluv@sabc.co.za. Ri a vha hanela zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone isa dzhiisia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga Glenny Mashau. ndo livhuwa a kha ḓivha masiari yavhuḓi zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo a awara ya vhuṋa kha Phalaphala FM. Muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa African National Congress vho Fikile Mbalula vha ri vha khou takalela kutshimbidzele kwa zwithu zwi tshi tevhela mavharivhari i a itwa nga mukomishinara wa mapholisa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi vho vha vha tshi khou amba na vhoramafhungo nga thungo ha muṱangano wa komiti khulwane ya lushaka ya ḽihoro Omonde Tshipembe ya ḓorobo ya Johannesburg. Nga tshifhinga tsha musi Vho Mkhwanazi vha tshi khou amba na vhoramafhungo ṅwedzi wo fhelaho vho pomoka vhaṅwe vhaofisiri vhahulwane vha tshumelo ya tshipholisa hu tshi katelwa na vhorapolitiki vhatshutshisi na miraḓo ya tshumelo ya zwa vhulamukanyi uri vha khou shumisana na zwigwada zwa zwiito zwa vhutshinyi. Mavharivhari a Vho Mkhwanazi o livhisa kha uri Presidennde Vho Cyril Ramaphosa vha ṋee maḓuvha a u awela o khetheaho Vho Senzo Mchunu vhane zwa zwino vhuimoni he vha 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 khaho ha vha na Vho Firoz Kachalia kha ri pfhe Vho Mbalula vha tshi ṱalutshedza. Lieutenant Mkhwanazi's allegations have been processed. In the political overview and in the discussion throughout the day, comrades can reflect as well as to what do they think should actually happen. Here is what we have endorsed and is now unfolding. We have a Minister of Police, Kachalia. 2, we've got a commission inquiry that is going to be operational with clear terms of reference. We have endorsed that. Should there be new ideas in relation to the way forward, we'll report. If comrades want to come with new ideas and the National Executive Committee, they are free to do so. But as the NWC, we have already endorsed what government have taken as steps to respond to General Mkhwanazi. Mugwalabo wa vhareili vha mabupo vha Fly Safair we wa dzhia maḓuvha 12 wo fhela vha khamphani ya zwa mabupo ya Fly Safair vho khwaṱhisedza uri mugwalabo wo swika magumoni lwa tshiofisi zwi tshi tevhela zwe ha sainwa phano vhukati ha khamphani na dzangano ḽa vhashumi ḽa Solidarity ṋamusi. Kha tshitatamennde vha Fly Safair vha ri mabupo a vhoṱhe a ḓo vha tshi khou shuma sa izwi tshiimo tsho vhuyelela ngonani. U ya nga zwiṅwe zwo swikelwaho vhareili vha mabupo vha ḓo ita no tendelwa uri vha dzhenelwe u shuma nga vhaṅwe vhashumisani vhavho u ya nga ha phano ine vha ḓo vha vho i ita.
musi zwi tshi kwa mafhungo la zwa miholo vhareili vha mabufho vha ḓo engedzelwa muholo wa phesenthe dza 8 kha ṅwaha wa u thoma nga ṅwaha u tevhelaho vha engedzelwa muholo nga phesenthe dza 8,5 vhashumi vha ḓo dovha hafhu vha engedzelwa miholo ya phesenthe dza fhasi ya sumbe kha miṅwaha mivhili ya u fhedza ya pfano vho Helgat Gronje ndi muambeli wa dzangano la vhashumi la Solidarity. The fact that parties had to settle on a mediator's proposal is a sign that it was the absolute middle ground. There were no winners in this process. While the agreement is an important step, there are still concerns that it only protects the most basic rights of the pilots. MEC vha muhasho wa zwa vhuendi vunduni la Limpopo vho Violet Mathe vha khou itela khwelelo kana vha khou ita khwelelo ya uri hu vhe na vhudzike vhukati ha madzangano a vhoradzi thekhisi. Vhunzhi ha vhaṋameli vha dzi thekhisi hu tshi katelwa na vhagudiswa vho sala vho hanganea ṋamusi nga ṅwambo wa phambano dza u lwela nḓila vhukati ha madzangano mavhili a vhoradzi thekhisi Livhuwa Khomo. Mapholisa vho rumelwa vhea iṱo kha tshiimo kha ri pfe muambeli wa MEC vho Tshifhiwa Ḓali. Ro lingedza sa muhasho u ita zwoṱhe ra ita na tshiimiswa tshine khatsho hu vha na miraḓo ya 5 yo lingedza u tandulula iyo thaidzo. Zwa zwino tshililo tshi ḓivha nga ṋevo madzangano mavhili fhedzi nga murahu ha musi ro zwona zwori vhutshilo ha vhathu na vhaṋameli vha shumisa zwiṅwe zwiendedzi vha khou shengedziwa ro vhona zwo tea uri hu ye mapholisa manzhi vhukuma na maṱiraka ofisa vha fhaḽa Limpopo na vha bvaho kha ngeno kha vhupo ha province. MEC vha dovha vha ri a ri nga tendeli vhathu vha shushedziwa na vhea matshilo a vhathu kha nḓila i si yavhuḓi. Mutambi wa tennis wa kha wheelchair ono ḓi itaho na u thuba vhugwena kha thonamennde dza tennis wa vunduni la Limpopo Kgothatso Munjane o ṋetshedza luvhanḓe lwa u tambela tennis tshikoloni tsha vhagudiswa vha re na vhuholefhali tsha Ḽitavha tsha re Nkowankowa vhuponi ha Tzaneen. Munjane uri ndambedzo ine ya khou itwa nga ṅwedzi wa vhafumakadzi bvisela khagala u ḓiimisela hawo takula vhatambi vha tennis vhane vha shumisa wheelchair na u ḓi itela ifa kana dzina. Munjane ono ḓi itaho na u thuba vhugwena kha thonamennde ya tennis ya Wimbledon uri u khou ṱoḓa vhoramitambo vha re na vhuholefhali vha tshi tevhela miloro yavho. What motivated me to do projects like this? It's simply my story. I'm someone who was born and raised in the rural areas, and yet I'm a tennis player. Growing up without facilities like this just made me realize, how much people in the disadvantaged communities or rural areas are talented, but because they lack facilities, they are not able to really showcase their talents. Musi zwi tshi kha ḓivha zwo ralo minista vha muhasho wa zwa mitambo vhutsila na mvelele vho Gayton Mackenzie vha ri mushumoni wa khou itwa nga Munjane wo ṱuṱuwedza muhasho uri u khwaṱhise thandela dza u fhaṱa themamveledziso ya zwa mitambo vhuponi ha mahayani. It is so inspirational what our tennis star has done. She's plowing back, and as far as the department is concerned, we've already started. O guma nga uralo mafhungo a ino awara ya vhuṋa. Fhungo ḽihulwane ndi ḽa uri muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC vho Fikile Mbalula vha ri vha khou takalela kutshimbidzelwe kwa zwithu zwi tshi tevhela mavharivhari a itwa nga mukomishinara wa mapholisa vunduni ḽa KwaZulu-Natal Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi. Mafhungo a tevhelaho kana mafhungo a awara i tevhelaho vha ḓo a ḓiselwa nga Tshifhiwambedzi kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho a vhe mafhelo a vhege avhuḓi. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia yo vha ya vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM Royal Heritage Festival zwa zwino mbilu dzi khou rwela nṱha mato a ingamela a guma nga aredi muhumbulo u shuma wa neta fhedziha ḽavhuṱanu ḽino ḽa dzi 1 August ri putulula zwi re sagani vhaimbi vhavho khevha kha ri ṱangane SPAR Mutsindo Mall Thohoyandou ndi nga ḽavhuṱanu ḽino u bva nga 12 masiari mbekanyamushumo ya orowa i ḓo hasha u bva Mutsindo Mall hune ra ḓo ḓivha uri vhaimbi vha uno ṅwaha ndi vhafhio kha vha swike musi ri tshi putulula vhaimbi vha uno ṅwaha #ahuna u sala. Hey ndi Phalaphala FM.
salapha engivela khona bekungeke uvume ukuthi kuyoze kulunge akukho okungadluli isicalo asicacisi uhambo lwami nezimo engizohlangabezana nazo endleleni ukunaneva kuphinde kuyehlele kuyakhanya kuphinde kube mnyama sengiyophakamisela amehlo wami ezintabeni usizo lwami luvela khona sengiyophakamisela amehlo wami ezintabeni usizo lwami luvela khona konke umusa umusa wakho konke umusa umusa wakho konke umusa umusa wakho konke umusa umusa wakho sibani sami uyisikala nesiphetha wena usalini nganini uyisikala nesiphetha wena usalini nganini sibani sami oh siko kwasi kwami nokona kwami konke umusa umusa wakho konke umusa umusa wakho konke umusa umusa wakho ulala kwami nokwami konke nginakho ngikho akona amandla wami umusa wakho sibani sami sengiyophakamisela amehlo wami ezintabeni usizo lwami luvela khona sibani sami sengiyophakamisela amehlo wami ezintabeni usizo lwami luvela khona konke umusa umusa wakho umusa nomakhosini na Amos kaphalaphala FM ndiyafuna mtipedzi miniti vana phala khawari ya wena rikholiwa nga manda mapungo va studio 5 Roger na Carlota zvikosendela mavana vasongo ya vang'ala vasongo ya vatuwa ngori va tshi vho to pfai va songo to zwi pfa he vari va kho to zwi pfa one a zwi nga ḓo vhuya zwa ita na luthihi zwino kha ḓi vha pano swikela nga awara ya vhurathi na uri hu na zwinzhi nga maanḓa zwo no kho ḓo itea ri na dzi hamphara nzhi nga maanḓa dzine ra ḓo vha ri tshi khou winisa hone hai ri dovha hafhu ra vha na mueni wa tshidzumbe ṋamusi henefha hune ra vha hone fhedziha ri mbo ḓi ya kha Limpopo Tourism Agency vho ḓa fhano vho Moses Ngoveni vho Ngoveni mathabama ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo dzi oro mathabama I thought ndi masiari zwino Mr. Ngoveni, I only realized today that you only come to Thohoyandou when there is Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Is it true? Always I come when Phalaphala FM, but you know this place is very unique for Limpopo, and that is the reason we keep on coming here. You know, some weeks ago we brought speakers and we were partnering with you, and that was great. This is your home. Yeah, this is our home. You know, next week. Yeah. Just to get the people ready, the Honorable Premier is bringing another big event, you know, at Kalahari Waterfront. Yeah. And for us,
we are so happy, and that is the reason why we are here. Yeah. So let's talk about your division as a CEO. What motivated Limpopo Tourism Agency to partner with Phalaphala FM Royal Heritage Festival, Mr. Ngobeni? Look, every time you speak of big events like this one, you are inviting us because we always benefit. I think Bomsanda, Butovera, Bugole, Nabumeyara, Boambanga, the benefits that events like this one bring in an area. And that is the reason why we are here. Already we have spoken to the hoteliers. They are ready to welcome all the people that will be coming from various provinces, and outside this country, because they are coming, Botswana, Zimbabwe, they are on their way here, Namibia, Mozambique, and these are the guys that bring in something into the area, which is foreign direct investment, that they are bringing, because they are bringing money outside South Africa. Okay. Now, one of your mission is to promote Limpopo as a premier tourist destination. How then does this festival align with that mission? Yeah, like I indicated, where there are big events, that's where we also promote our brand. That's where we talk about what is it that people can do. Now we have begun to tell people that this is the home of the baobab tree, the order of the baobab tree. When they give this order in Johannesburg, in Cape Town, people don't know that it's here. They don't know that the order of Mapungupo, it's in Limpopo and it's in Vembe. Also the mystic Lake Fundudzi, you only get it here. That is the only lake in the whole world where you cannot stand and look at it like that. You have to bend through. And that is the history, that is the heritage that we have. So it aligns with us promoting Limpopo as a unique destination. Mm-hmm. Yes. Will the success of events like these maybe influence the LTA to partner with other festivals of this nature? Yes, already we have started. I mean, with SABC, all your 3 big festivals, we are partnering with you. And we are saying to the other people as well, come in. It's not like we have got, the best resources. We are busy building, but the more we attract people and grow tourism, in this place, especially, the economy that comes with tourism, that's when we're able to lobby for more money. So the more partners we have, the more benefits that we are bringing to the province. And, because people that pay tax, they make sure that government also runs. They make sure that government also create, the resources that we are utilizing as the tourism agency. And we are so excited, to partner with this. Because look now, they are hearing us, far and near, that Limpopo Tourism Agency is here, and people can start making bookings. The people are ready, they are waiting for them, just to click that booking.com and come to this place and spend their money. Yeah, definitely. Mr. Ngobeni, finally, what message do you have to those that will be attending the festival? We are saying to people, even those that have not started booking or paying for their hotels and booking for the tickets, we are saying come in numbers, book, come to Limpopo, enjoy. Don't only come to the festival, but tour around. Go to the biggest tree that you can ever get anywhere in the world. It's here in Limpopo. Go to Mapungupe, to the top of the hill, and enjoy the breeze. And we are saying to the people, come one, come all. We are meeting on the 13th of September. Zono kotakadza DJ Shingori zino launa lingwana lingwangeni Limpopo Tourism Agency ndilavuna linei huba ukwendelwa mashango dhibani vundulano zino na tikiti orisa kwa yagarega ngone rafuna Ndomapunga kutinga manda batu bache botakala na riche hona ndondela mbilu dziko rola ntha ndibape wona ko vorenga tikiti apa apereka toto for tikiti ndibugayima ndi 250 ndi 250 wona ko vorenga tikiti
Abere nga murwanga chisagana cha mugayo. Volindela Abere nga varwanga chisagana cha mugayo apa zvino. Vari anorenga tikiti ndikutowana chisagana cha mugayo. Na yona zviseve na mapfura. Ndikuvona maoriyo, mabhiskitsi, migayo, mapfura. Na dzinawa. Dzidovuya, dzitoothbrush. Kweziya zvino zvinosikalezwa vachikoiteya vantu vashu vasongo veva yapetu. Ndi Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Ichikoita dhivazvakare ikoita mwa mumwe na mumwe mahola rari kopembera mimwa ya fumi raita dhivazvakare na mwa akona ni mwa ufuna kuti 994 ela dzidovuya peti basi yangu na namusi ridodowa pora vana after party zone zo vatu vashu vava koluga nane pala News Cafe Tabani Mall ridwari kujaiva uswikera lichicha. Yeah. 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 You told me that you want need more. My papa me amo. I bumped your back. Examine at your life. I at your life. Joga no selo. Wako my melody. Ang sagboni. Upacha go bidori. Akwana yeso eto. In my ghetto. Plama no makeba no go ghetto. Jola no selo. Wako my melody. Ang sagboni. Upacha go bidori. Akwana yeso eto. In my ghetto. Plama no makeba no go ghetto. Yeah, roa parari. Hey. The Phalaphala FM. Ya fumbili timiniti uvere pala kawara ya wona rikadiba karotaro bubiri rwambekanya mushimo ya zero roa parari banga ditu avo fara chimwe apa zvino research wena gayo itani rikomela vatisi vaviri man
Ezi ampara bezitera situ. Ama kota da tobo fara chingwanyana na. Iwan. Yeah. And abe ndi grocery yote. Hey. Hela ndi grocery yote. Una magayo 10 kg ndi kuibona. Na mini. Ma biscuits ya Oreo. Nga box lote. Ndi mangana. Ndi 128 grams za 20. Ndi ezi packet za 20. Yona. Yeah. Mana dotambiwa na mwa. Kezi zi toothbrush. Nisokota. Hapo neza kwa hone nisokota mbanti wala takandeleza dalanga ayo. Hey. Mbusa ndiori ziko yanga api. Ezi la toothbrush zote. Okay. Rishomenga ke? Karishomenga. Okay. Usumuzuru ko dowuni sahani. Rina butso mbili. Mbusa ni mbili. Wambori mutechelesi wotoma nododziwana uko nemba tuwana hemba. Adziwana zote nga mbili. Okay. Yeah. Okay, all right. Mbutsa yotoma. Mbudzisa yotoma ndiyori ndizone Elibed chebe chikoita 195 rands. Yovala mulobe. Namusi vaya apa SPAR zvino vachikorenga tikiti vakoiwana ngabugai. Ngabugai? 150 randa. Ngabugai? 150 randa. Okay. Ndizone? Yeah. 250 randa. Okay. 250. Okay. Hey. Yeah. Abiyo ubili ava vako namba bavati. Chia vangu iwana. Okay. Vako namba bavati. Mbutsayo ubili ndiyori after party ya home shumo wa royal tari lwachi office Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Bako dzwaira ti. Uko yoitwa gai. Ya womadikana kudzula zwavudi hapo. Tavani Molo News Cafe. Iko to gai? After party. Yeah. Namusi. Richito vava. Rikotambara luga raya gai. News Cafe. Ndione? Riko News Cafe. Hevan. Okay. Ari move it. Zambura nambara gumene hapo. Ndivone bonyi. Arda mbandela zwanda man. Munyaito ndani LC ubva Chirungoma tukuta. LC. Bathu basho. Esi zwithu ndi zwavhuḓi. Ri khou vhudza nya vha tshi bva na Giribani. Ri khou vhudza nya vha tshi bva na Barayan. Ndedzula ndi ndoṱhe. Zwi a konadzea. Fhedzi hei Empire roi one of SPAR. Zwoṱhe zwithu zwine zwa vha afha arali vha dzhenai vha ḓo ya vha kona u zwi wana. Apa SPAR zwoṱhe. Ya Empire i khou tamisa we. Asobo. Na zwo ḓodzela urotho na nawa na mini. Iwana. Okay. Ya no khafudiwe. Ari mufarele itshi tshi ḓo mulemela abva zwishasha. Kezwi vhathu vashu. Ari ofudiwa na nne. Kezwo. Ri khou livha nga maanḓa hei hamparai hezwi zwoṱhe ri khou livha nga maanḓa vha SPAR zwa dovha hafhu zwa amba fhedzi uri ndugiselo dza Phalaphala FM Royal Heritage Festival a dzi tshimbili fhedzi dzi tshimbila na mbuyelo ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa kha ino mbekanyamushumo ya dziorowa tshi khou itea yo u kha ḓi nṱoḓa ngafha u khou ṱoḓa u fodiwa vhathu anga fhedzi na manda ṱuwa naye ti khombo ndi ḓo swika na mufarisa mugayo a tshi tsa taxi ni ḓo mulela hempa yoṱhe ini ani thembisa fhedzi dzi tsha hone dziṅwe hempa ndi ngane dzi hempa na dzo ḓala nga maanḓa swika 70 dzo ḓala nga maanḓa zwino vhathu vashu vha singo ṱuwa na ngori hu ḓivhanye khaṅwe yo no khou tevhela i ḓovha i khou ṱoḓa muthu o rengaho thikhithi khaṅwe yo no khou tevhela i ḓovha i khou ṱoḓa muthu o faraho thikhithi zwino vhathu vashu kha vha fare thikhithi dzavho fhethu hune arali ri khou i ṱoḓa vha ḓo dzi wana na izwi ro ima ngaurali vhathu vashu ri ambo dzhena hafha SPAR ra ri khou ṱoḓa thikhithi ya Phalaphala FM Royal Heritage Festival a ri tundela fhedzi zwi tshi itea ngori zwone zwino sikale ra ḓo vha ri na muini washu wa ndemri vho shandukani nesengani hafha ṋamusi ndi ene muini wa ndemesa ngori vha ri sokou muma mulomo hafha ona zwine ra ḓo wana ngori ndi vhone vho no ḓo ri tshimbidzela mafhungo ashu a u vhona uri na Phalaphala FM Royal Heritage Festival ya 2025 yo vhofhela nga nḓilaze ri tshi khou ya luimboni ubva hafho ri ṱanganedza ṱho dza mafhungo ra tenganedza muini washu a tevhelaho Hai onokona kaite
Sazino ndiko tatu Aberoneta ufaita Anokona kaite Ebatanga anokona kaite Sazino ndiko tatu Now give up Sazino ndiko tatu Anokona kaite Sazino ndiko tatu Now give up Sazino ndiko tatu Abendoneta ufaita Anokona kaite Varicheni vaite Vanokona varicheni vaite Abendoneta ufaita Vanokona kaite Hai anokona kaite Evatangandere vanokona kaite Aberoneta ufaita Hey, I'm not gonna kite. Ah, let's do this thing. Carry, yeah, yeah. Hi, carry, yeah, yeah. We can do this thing. I'm not gonna kite. Carry, yeah, yeah. We can do this thing. Let's do this thing. We can do this thing. We can do this thing. On and arriba, no gonna kawaii. I'm not gonna kawaii. Ebatanga anokona kaite Zazino ndiko tatu Now give up Zazino ndiko tatu Anokona kaite SABC News yodimisa unga yote naonesa jisia iva tisera toza mapungo Phalaphala FM. Ndolivua mongwaleli muhulu wa ANC bofikile mbalula bari usika zwino vha khou fushea nga nḓila ine ha khou tshimbidziwa mabaribari o ambiwaho nga Commissioner wa Mapholisa KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi. Muambeli wa DA vho sedzaho kha muhasho wa mapholisa vho Ian Cameron bari vho wana zwithu zwine minista muswa vho tou farelaho vha nga sedza khazwo kha mushumo wavho. Vhaṋameli vha thekhisi vhuponi ha Livhuwa-Khomu vunḓuni ḽa Limpopo vha khou ita khuwelelo kha mapholisa uri vha fhelise zwiito zwa dzikhakhathi vhuponi honoho. Mafhungo a vhuḓalo ndi vha ḓisela nga awara ya vhuṱanu. Hey Ndi Phalaphala FM. Rekodiwa chipfuambedzi wa rinacheza thodza mafungo va Studio 5. Yeah, rekotiwa na wa MEC. Ndi vuchitareke matibe ubva kha muhasho wa Limpopo Development Agency and Tourism. Richikolevelesa Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Mashudu mavi vadori farela vatu va hone apa vone vane vo matibe fedzi hai mahola va votemba fa richikweta ho shivona gawe. Yeah, fedzi ya na musibada va farekana. Fedzi ri nabo vo matibe zwa zwino richiko amba. Vo MEC ndi mathaba mariko vatanganedza khambe kana mushumo ya dzioro. Ndi mathaba mavhuḓi thikho shandu na vhathetshelesi vha Phalaphala FM na vhathu vhoṱhe vha re hone hanefho. Chidulo chavo a chongo dzula muthu MEC. Eish, ndiko pfa u vhavha nga maanḓa nda ndo funa ndi hone afho ndi tshi khou rwa mulenzhe ni a zwiḓivha Ro vha farela. kha mulenzhe. Fedza kha ri ḓo lavhelesa bepha ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival vho matibe uri na ndi ngani heḽi bepha ḽihulusa kha vunḓu ḽa Limpopo u ya na nga muhasho wavho.
beta heḽi ri ya ḽi takalela nga maanḓa tsho thoma thiko ngauri na shandu ngauri heḽi beta ḽi tshi sedzana na muhasho wa vhoriṋe ḽi ri ḓisela zwithu zwiraru. Tsho thoma ndi tsha uri ḽi ri ḓisela vhaendela mashango vha no khou bva kule na tsini ngauri riṋe kha muṅwe muhasho washu hu na tshiṅwe tshipiḓa tshine tsha vhaendela mashango. Tshipiḓa tsha vhuvhili tshine heḽi beta ḽa ri ḓisela tshone ndi tsha uri ḽi ri ḓisela vhubindudzi. Nga iṅwe nḓila musi heḽi beta ḽi tshi vha hone ḽi ita uri vhaendela mashango vhanzhi vha tshi ḓa hafha kha tshiṱiriki tsha Vhembe na kha vunḓu ḽa Limpopo vha ri alusele ikonomi ya vhoriṋe. Tsho fhedzisela ndi tshi khou tou pfufhifhadza zwine zwa ri ḓisela zwone ndi zwa uri vhabindudzi vha vhoriṋe vhaṱuku vha kona u wana zwivhili na zwiraru u bva kha makete nḓilani u swika haningei kha vhabindudzi vhoṱhe muhashi na vhathetshelesi. Fhedzi MEC ndi ngani vho vhona zwo vha zwa ndeme uri vha tikedze heḽi ḓikiṱa? Riṋe heḽi ḓikiṱa ndi ḽashu u bva tshe ḽa tou thoma u swika zwino hu tonga ri nṋe na ḓikiṱa heḽi ri vhangana ngauri na musi ḽi tshi thoma ra ri hanefho ri kha ḓi vha Vhembe tshiṱirikini ra shuma naḽo na zwino a ḽo ngo vhuya ḽa fhambana na nṋe ḽi khou ḓi tevhelela nga murahu u swika na zwino. Ndi zwa ndeme uri heḽi ḓikiṱa ri ḽi tikedze ngauri riṋe ri vhona ḽi tshi kona u bveledza vhathu vhashu ri tshi amba ro tou sedza kha vhaimbi ḽi a thusa u bveledza vhaimbi vhashu ḽi a thusa uri na vhone ri kone u vha tikedza muhashi na vhathetshelesi ngori ikonomi a i sedzi lurumbu fhedzi ḽa mabindu na vhaimbi i ḓivha ndi ikonomi nga haningei. Kha vhaimbi i dovha ya vha kha vhoriṋe ya vha cultural tourism. Nga iṅwe nḓila ḽi vha ḽi tshi khou kona u ri tikedza ngo ralo muhashi na vhathetshelesi. Vho Matibe, sa Limpopo Economic Development, Environment and Tourism, mulaedza wo fhedzisela kha vhane vha vha hanefho hune vha vha hone vha tshi khou dalela vunḓu ḽa Limpopo, vhadzulapo vha Limpopo vho no khou ḓilugisela heḽi bepha, vha nga ri mini khavho? A ri ṱavhanyedza uri wane thikhithi. Hu na vhathu vha no nga vho Shandu na vho Thiko vhane vha sokou ri nga dzi last minute vha ri hei a vha na thikhithi na a thikhithi dzi hone zwino ndi dzo vula muṅwe na muṅwe kha ya renge thikhithi. Ri dovha ri si na thikhithi hedziḽa dzo pfhi ndi khou humbela vho thikhithi a ri na complimentary thikhithi a u rengiwe thikhithi. Shandu na Thiko ni songo gumbela complimentary thikhithi ya no renga thikhithi zwino na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM na vhathu vhoṱhe vha vunḓu ḽa Limpopo a ri ri renge thikhithi hangei fhethu hu a takadza vhukuma riṋe ri khou tikedza heḽi fhethu muhashi na vhathetshelesi. Kezo ri khou livha nga maanḓa. MEC ri ḓo ṱangana nga dzi 13 dza September musi vha ḓo ḓa musi ndi ḓo tou vha ndo lugisa na maṱeki o dzhaiva Shandu ni a zwi na ṅwaha vha ḓe na plus one yavho vha songo ita zwa Shandu a fulufhedzei. Shandu ya bambisa dzi plus one ya hai na ṅwaha ndi khou vha vhudza MEC ndi ḓo vha plus one yavho. Ndi ḓo vha plus one yavho. Mataba vhuḓi nga maanḓa MEC ri khou livha nga maanḓa. Ri dovha hafhu ra vha na vho Chris Lithole vha bva kha muhasho wa leader hanefha kha vunḓu ḽa Limpopo. Vho Lithole ndi mathabama a vha puṱedze vho Lithole khezo kha vha fare noyo ḽo thabama. Ndi masiari avhuḓi vho Thiko na vho Shandu na vhathu vhoṱhe vhane vha vha hafhano hune ra vha hone nga tshino tshifhinga. Vho no farafara vho no kandakanda vho MEC vha nga ri mini vho Lithole bepha kheli ḽo swika tshiṅwe tshifhinga soko tou pfhala uri hezwo tshipfi save the date nga ṅwedzi wa Phando soko ri zwi zwa itea fhedzi namusi ndi ḓuvha ḽa hone ri khou amba zwine ra khou amba zwone ri khou ḓivhofha ri khou fulufhedzisa vha ri mini u bva kha leader? Ndi khou pfha vho MEC vho no dzhiela mafhungo e nda vha ndi tshi khou ṱoḓa amba one mara as leader ndi khou tenda uri vhathu vha ḓivha uri leader yo imela mini, yo imela Limpopo Economic Development Agency. Hezwi zwifhaṱo zwine vha zwi vhona hafha most of them are trees zwo fhaṱiwa nga VDC. Ri tshi ya kha agriculture vha ḓo wana uri ho vhona agriven ye ya vha yone ine ya khou promota economy through agriculture. So all those entities dzo ḓa dza vha tshithu tshithihi tshine tsha vha under leader, which means uri economy arali ya vha i khou aluswa nga VDC ya vha khou aluswa nga agriven zwa zwino that role yo no sala i kha leader and ifa muhwalo muhulu nga maanḓa hoyo une
ro hwala kha riṋe havha vhathu vhoṱhe havha vhoṱhe vha khou ṱoḓa mishumo and arali vha tshi zwi ḓivha government is there uri vha promote policy mara the implementing agency is leader, which means uri i fanela u alusa economy, i fanela u create mishumo hafha no kha province. So that is really a very heavy burden ine ro i hwala. Fhedzi vha vhona unga bepha iḽi ndi zwifhio zwiṅwe zwithu zwine ya nga ita u hudza ikonomi, zwone zwinzhi zwine la khou ita, fhedzi zwiṅwevho vha vhona unga i nga ita mini? Vha vhona u dzula ngafha ndi khou vhona uri zwi khou thusa na vhaṅwe vhathu vhe vha sa ḓivhi tshithu nga ha leader. Ndo ḓiswa hafhanoni nga Phalaphala na Royal, so ndi khou ri through Phalaphala na Royal a ri ambe na vhathu vha shiri vha ḓivhadze nga zwine leader ya ita zwone, nga zwine leader yo vha hwalela zwone, uri na musi ri tshi bva hafha ri kone na vhana vhane kha ḓi aluwa vha ḓivhe zwori hu na tshithu tshine itwa leader tshine tsho lindela vhone uri vha fhedze zwine vha khou ita zwone, vha vhuye abe futhi vha ḓe vha shumele heyi province yavho ya Limpopo. So I think hezwi zwine vha khou ita zwone nga hafha zwi khou thusa nga maanḓa u ṱanḓavhudza leader na musi havha vha tourism vha khou amba uri hezwi vhathu vha tshi khou ḓa na vhone vha vha tshi khou create mishumo, vha tshi khou ita uri vhathu vhane vha vha na dzi hodele na dzi lodge business i kone u vuwa na vhathu vhane havha vhane khou rengisa hafha zwiṱaraṱani, musi hu tshi khou ḓa vhathu vhano bva kha dziṅwe dzi province vha vha tshi khou thusa u alusa economy kha shango ḽashu. So I think zwine ri khou ita hafha zwi khou thusa nga maanḓa kha economy ya province. Yeah, vho Chris literally ri khou livha nga maanḓa na vhone maipfi avho a ṱhuṱhuwedzo. Zwi ḓo itea nga dzi 13 dza September. Vha songo anga uri musi ri tshi khou amba nga Phalaphala FM Royal Heritage Festival a ri khou sokou tou amba nga bepha ḽa muzika fhedzi, nga heiḽa vhege ya hone hu na zwinzhi nga maanḓa zwo no ḓo vha zwi tshi khou itea. DJ fula ḽo thoma ḽiṅwe ḽa ndeme kha heiḽa vhege ndi fulo ḽo dalela zwikolo na musanda matshudeni ubva kha yunivesithi na dzi sekondari dzoṱhe dzine dza vha tsini, ha ambiwa na vhagudiswa, ha pfufhiwa vhagudiswa. Ndi iṅwe nḓila yo vhuyedza lushaka kha zwine ro vha ro farana ngayo na Phalaphala FM Royal Heritage Festival na vhadzulapo. Fhedzi na mafhungo a u haika man. Hey, hangei dzimauli dzi a vhuya ni tshi gonya ngei. Asoto ndi hayani. Hey, na ndi hayani ndi zwone ndi khou zwipfa, fhedzi dzi vha dzi khou vhuya nga maanḓa. Thina ni tshakhuni na ningei dzi kha ḓi vhuya na musi. Ni a ḓivha. Fhedzi na hiking nayo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ri ḓovha ri khou zwi ita. Ra dovha hafhu ra vha na mutambo wa golf wo khetheaho kha ḽeḽi bepha hune mbuyelo dza hone hu na hune dza ḓo isiwa hone kha vhane a vha koni u ḓiitela, zwa amba uri dzi thikhithi a ri khou sokou tou renga fhedzi. Fhedzi ro ḓela mini hafha, ro ḓela mini line up thi na vhuya na vhona shandu thi, hu si ri hoyu shandu na vhuya na vhona shandu thi, ni ḓivha uri ri khou sendela nga zwiṱuku ene u sumbedza uri ho ṱangana naye u khou sokou tou fema sa Cristiano Ronaldo, u sokou ri u tou zwipfa zwori ho tshinyala tshoṱhe. Zwone zwino si kale vhathu vashu ri ḓovha ri khou vha ḓivhadza line up ya Phalaphala FM Royal Heritage Festival 2025. No luga mos, no luga, zwone zwino si kale. Tumiri maragani mzanzi. Chasing the sun ndi mutevhe wa maṅwalo a mitambo ya Afrika Tshipembe a zwipiḓa zwiṱanu. Nganeya ine ya ṱuṱuwedza ya lwendo lwa dzingonatha tshipuka tsha rugby ḽifhasi ḽoṱhe lwo no swika luna. The Springboks hu bvisela khagala zwithu zwoṱhe zwo itiwaho nga green and gold, u kunda vhusina, khethekanyo na u timatima u vha dzingonatha ḽifhasi. Kha vha vhe tshipiḓa musi SABC 2 i tshi vha anetshela na u vha sumbedza ḓivhazwakale i takadzaho. Sonda iṅwe na iṅwe hafu u bva kha awara ya vhusumbe nga madekwana, u bva nga ḓuvha ḽa vhufumiraru Fulwana u swika nga ḓuvha ḽa vhufumi Ṱhangule. Vha nga dovha vha wana zwoṱhe kha SABC Plus hune vha vha hone tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Vha i ḓisola nga u ḓihudza nga SABC Sport. For the love of the game. Arali vha tshi elekanywa nga vha swikelela u badela muimeleli wa zwa milayo,
kha vha elekanye hafu. Clientele Legal yo ita uri vha kone u ḓi wanela muimeli wa zwa milayo a fareaho. Ro lindela u vha thusa. Kha vha rumele ipfi Phalaphala ka 32281. Ndi ipfi Phalaphala ka 32281. Ri ḓo vha founela murahu. General ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ine i sa vhe na ndindakhombo ya vhutshilo. Ndi vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi. U ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Red Apple Functions Hire and Events Management vako pembelela u fhedza miṅwaha ya 10 ya tshumelo ya maṱhakheni. Zwenezwo ri khou vha ramba u ḓa u pembelela na riṋe ri tshi khou putulula makhi yashu ntswa khulwane ya dzingilasi khathihi na dziṅwe dzimakhi dzashu dza manakanaka. Ri khou vha ramba uri kha vha swike Pulukwane Cricket Club mugivhela uno wa dzi 2 August u thoma nga 10 maṱavhela. Kha vha ḓe vha vhone uri ndi ngani miṅwaha ya 10 yo vha ya mabepha a sa hangwei. U bva kha minyanya u ya kha dzi corporate functions. Kha vha kwame maanḓa kha 069 706 4338 kana CM kha 068 362 9185. Vha ṅwalise Red Apple Functions Hire. Dream it, we make it. Mzanzi vhono renga tikiti yavho ya Powerball ya masheleni asina vhukono a jackpot anganyelwaho kha 113 million rand la vhuṱanu lino. Wanala wasala kha vha tambe Powerball ya jackpot yanganyelwaho kha 113 million rand namusi uri vha wane tshikhala tsha u wina dzi milioni dzine dza nga shandukisa vhutshilo havho. Kha vha renge tikiti zwino vhengeleni kha nationallottery.co.za kha mobile app, cellphone banking kana vha to dialer *120 *7529# u shumisa USSD phanḓa pusha play. Vhatambi vha tea u vha na miṅwaha ya 18 na u fhira. Kha vha tambe nga vhuḓifhinduleli. I thuvha ndi vhalanguli vhane vha ḓivhudza vha National Lottery. Hey, ndi Phalaphala FM. Ya fumthanu fhedzi miniti gonyisa uri vhane Phalaphala ava vha tshendela tsini na. Avasendele zwi songo vha fhira hezwi. Zwa zwino ri khou takusa. Ni songo shavha. Ni songo shavha. Mwambi washo wa ḓuvha. Kani uko ni ofisa. Ando chuwa zwino na nne. Ati dzuzori ndiri mini ndi mutakusise hani. Fhedziha ri khou takusa chairman wa Royal Heritage ndi Shandukani Nesengani. Kezo. Ava khou pfala man. Tshiaphula ya tshimbili zwino. Ndi khou tea u tou vha ndo sokou ima kana ndi a dzula nda amba. Tanu ima. Mafhungo ya khou ṱoḓa no tou ima. All right. Ya, vho Nesengani ḽo thaba mari khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya dzi Oroho. Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Kha vha ḓo femisa zwa khou femisa zwone. Ndi khou livhuwa nga maanḓa Tiko na Shandu. Ndi dovha hafhu ndi livhuwe na mudzimu o ri konisaho uri vhe hafha rose na i miṅwaha ya 11 yoṱhe ndi sathu ya kule kha vha ri ndi ri vhane vhanga ndau ya ndona a ri luvhe khunyu buka ḽi sina mutshila ndau ya ndona. Ya Shandu u swikela zwino hafha ire mahone ro vha ro vula dzi early bird. Ni ngari u swikela zwino ni khou fushea zwi khou takadza afha ire mahone ri khou lavhelesa thengiso ya early bird. Ya no early bird yo ita bede nga maanḓa yo tshimbila ya fhufha si bede ndi chinoni yo fly o ḓifha nga maanḓa yo ita zwine bird ya ita zwone ri khou pfha uri ngoho zwa vhukuma tomba ngoho hoyu ṅwaha ro vhona zwihulu nga maanḓa ri khou tenda uri na musi ri tshi bvisa line up zwi ḓo tou ralo ndau ya ndoni. Fhedzi ri tshi khou sedza heneyo line up mufuda wa vho ramuzika vhane vha vha hone ndi vho nnyi ndi thi khou ḓo ri ni ambe madzina fhedzi ndi vhathu ḓe ndi muzika ḓe. Hai ndi vhaimbi. Ndi vhaimbi. Ndi vhaimbi vhane ra ḓi sokou ḓi tou vha pfha dzi radioni vha tshi khou imba. Hai ndi vhaimbi. Zwi khou ḓa. Fhedzi hai ri na ḓikita thangeli phanḓa ha heḽi ḽashu ḽihulwane ḽa dzi 13 dza September ḽine ḽa vha Phalaphala FM Royal Gospel Family Day. Uri vhathu vha songo sokou tou mangala hafha ri tshi vho ṱharamudza zwithu ri na hafha hu khou itea mini ndi bephaḓe nahone ndi ngani ro swikela kha bepha ḽeneḽo.
ani chikoma nga family nane chandirumelese mfumakazi wanga navana ngange ya tiva kuvona kamavona kuti yava ndinifuna bati zvino mafhungo ya family ndi ya uri ro vona uri zwo tea uri rive na mushumo no atanganya mita vana na vone va party yazwo vabebi na vone va de va pfevo dzi gospel artist dzi tshi khou imba vana vha ḓo vha na miswinki vha ḓo kupendwa zwifhaṱuwo ngoralo na mabopi a ḓo vha hone vha khou dzhiwa na zwinepe na dzi braai areas ḓo dzi hone. So it's a family day, ri khou encourage miṱa uri ḓe ive tshithu tshithihi, vhukhotsi, vhana, vhomakhulu na vhaḓulu waya. Okay, ndo vhona thikhithi hanefho kha family day dzi tshi toka ndi 250 muthu muthihi. Yes. Ndi muthu muthihi muṅwe na muṅwe ane uko na vhana vha khou badela 250 kana zwi ḓo vha zwi khou tou tshimbila nga nḓila ndi 250 mara vhana vhaṱuku I think ndi 13 and under if I'm not mistaken. 13 and under a vha badeli vha dzhena mahala. Ri tshi khou ṱuṱuwedza mini uri vha kone u ḓa na vhabebi vhavho, vhabebi vho vhone vhono badela. Thi ri funa u badela vhaḽa vho ḓo imba ri yanga vhabebi vha tshi ḓa na vhana ri vhe na mushumo wavhuḓi. Ndaundo fhedzi thikhithi ro dzi pfa na mabupi ro a pfa na dzi braai stand ri khou dzi pfa mara zwe ra ḓela zwone afha Shandu ḓano amba na riṋe man pfa tshiṱungu afha fhethu. A ri tende vhathu vhashu uri na ṅwaha yano dzi khou ḓo tou vhuya tshoṱhe zwi khou takadza nga maanḓa. Riṋe ri khou livhuwa vhathu vhoṱhe vho ri tikaho miṅwaha ya 11 kha ndi ambe uri ndi sa timatimi uri heyi show ya ḓo si show nga iyi nḓila. Phalaphala FM Royal Heritage Festival yo vha i sa nga si vhe nga heyi nḓila arali vhathu havha vhavenḓa na heyi province yashu ya Limpopo vha songo ri sapota, vhavenḓa, vhatsonga, vhapedi ri khou livhuwa nga maanḓa. So a ri tende uri ḽa na peo na ṅwaha i ḓo vha ima nga heyi nḓila. Vho Skhwevheliyo ndi a ita ndi ri mutshini ndi a rita nga ngeyo ri hani vha ready. Ri ḓo thoma nga line up ya family day ine ya vha uri ndi gospel family day. Ri vhona uri yo ri farela mini nane ndi ḓo bva afho uri vhathu vha kone u vhona screen zwavhuḓi kha ri ite ngoralo. Let's go. Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Vaimbi vavo khevhaaaaa. Scorpion Kings, DJ Maphorisa na Clubs of the Small. Makhadzi. Nkosazana daughter. Phalaphala FM Royal Gospel Family Day, 6 September, Royal Gardens, Nandoni. Vaimbi vavo kheva, Dr. Rebecca Malope, Takindo. Newi. Robi wa Manyaga, Puluso Tenga, Ngudo Praise na Wawudi, Takisi Kwiviru, Mukondi Marabi, Siko Mall, Hasta Donation, Tabelo Tabanyeza, Nefi M, Toveka Muso, Cairo, Worship House, El Tisane, na Claude Ramurundi, vana vadopendwa zvipatuwo, ravana mabopi ya lavana, ravana miswinki, radovaragocha, ujena ndi 250 randa, mutu muhulwane, vana va ming'waya, fasi ya fumiraru, vajena mahara. Richali vana vade hanne, tikiti dzi SPAR na TicketPro, #ahuna usala. Phalaphala FM Royal Gospel Family Day, 6 September, Royal Gardens, Nandoni. Vaimbi vavo kheva, Dr. Rebecca Malope, Takindo. Newi. Robi wa Manyaga, Puluso Tenga, Ngudo Praise na Wawudi, Takisi Kwiviru, Mukondi Marabi, Siko Mall, Hasta Donation, Tabelo Tabanyeza, Nefi M, Toveka Muso, Cairo, Worship House, El Tisane, na Claude Ramurundi, vana vadopendwa zvipatuwo, ravana mabopi ya lavana, ravana miswinki, radovaragocha, ujena ndi 250 randa, mutu muhulwane, vana va ming'waya, fasi ya fumiraru, vajena mahara. Richali vana vade hanne, tikiti dzi SPAR na TicketPro, #ahuna usala.
Hallelujah. Siyabo, ayidore atimbisa elevo mare. Hallelujah. Amen. Rigoribo ngamanda watu waibona zvinozo kotakadza ngamanda ndezvori hey event yashu namusi iko trenda number 2 South Africa lothe ka Twitter arizvibandira zvandezvi zviambaro navari Cape Town navari Eastern Cape navari Durban vadhivori namusi event yokuita yamini ka Twitter riko trenda number 2. That's very big. Aridovere zvibandire zvanda zvino chila chipinga cherava rochimera kechi hatitowavona manje lini ndidotenda uri hava lava thanga ngemurahu niite zvorarangana zvone nisongopanga vamwe nabvisa vamwe ni zvezvila zvorarangana zvone nisadonidwisa na vatu avo. Okay, ndiredi yapo. Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Vaimbi vavo khevhaaaaa. Scorpion Kings, DJ Maporisa na Clubs of the Small. Makazi. Nkosazana Dota. Imo, Benny Mayengane, Kakatian France, Simi, Sol Penduga, Calvin Momo, Ami Faku, Jazzwax and Tugutela, Lady Ama, Caesar, Zin Mumalo, Rootkid Veda, Mickey Black, Mizo Field. Matoni, Asati, yo. JR Player, Rofiwa, Wuyi the DJ, King Shivo, Dr. Colbert Mukwebu, Shebe. Peter Moyo, Sinam Paka, Roka, Hindu Di Bras, DJ Lolo, Miss P, Karishma, Shandash, Guzba Banana, Capable Boys, Fistos Valley, Ras Kanli, Prohid, Zozo, Cedric Tonga Boy, Ribotangana Royal Gardens, #Ahuna Usara. Let's go. Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Vaimbi vavo khevhaaaaa. Scorpion Kings, DJ Maporisa na Clubs of the Small. Makazi. Nkosazana Dota. Imo, Benny Mayengane, Kakatian France, Simi, Sol Penduga, Calvin Momo, Ami Faku, Jazzwax and Tugutela, Lady Ama, Caesar, Zin Mumalo, Rootkid Veda, Mickey Black, Mizo Field. Matoni, Asati, yo. JR Player, Rofiwa, Wuyi the DJ, King Shivo, Dr. Colbert Mukwebu, Shebe. Peter Moyo, Sinam Paka, Roka, Hindu Di Bras, DJ Lolo, Miss P, Karishma, Shandash, Guzba Banana, Capable Boys, Fistos Valley, Ras Kanli, Prohid, Zozo, Cedric Tonga Boy, Ribotangana Royal Gardens, #Ahuna Usara.
yala ndi ya vhathu and ri funa u make sure vhathu vhashu ri vha fare zwavhuḓi. Hafhaḽa ho fukedziwaho hafhaḽa ho fukedziwa zwiṅwe zwithu hafhaḽa fhethu hafhaḽa. Vhafukedzi na vhafukululi batsini sesi kha ri to fukula ri to vhona ri khou ita mini ri ḓo kona u amba ho no vha na mufukulo kana na u fukula hafhaḽa fhethu. Ya. Yeah. Yo. Yeah. Yo. Hey, ya. Yeah. Keo. You're gonna feel win me. Hey, Goroi. You're gonna feel win me. If ngwineni. Yeah, cause you don't want to win me. And why were I very wambara rokona fana ngwineni? Ndikubona na zi logo za Phalaphala FM. Kezila za Phalaphala FM. Yeah. Ndikubona mini? Hey. Win me. Ndi mini yezo? Hey, ndi pasele. Ndi ndaka ndi goloi. Ina mathela mangana. Ina mathela mana. Yeah. Iri win me. Yeah. Ngwineni. Yeah. Zwino uri vhone vha wina he goloi kezo na vhane vhala vho renga tikiti dza 195 vhana tshikhala yo na vhano ḓo renga dza 250 vhana tshikhala na musi vha renga dza 10 dza 250 zwi amba uri chance tshavho tsho ri vha wine goloi tshi vha tshinzhi. Hu ḓo vha na bogisi hanefhaḽa getheni vha tshi dzhena vha ḓo posa tikiti yavho vhone vha ḓo sokou pfha kueleli mani goloi ndi yawo. Vha vho ṅwala mini kha tikiti heneyo? Tikiti da ina mafhungo. Ina mafhungo ine yambadzana ḽa muthu ya dovha hafhu ya vha na nomboro. Zwino vhone vha na tikiti yavho vha renga dza 20 vha renga dza 10 vha hasha bogisini vha tshi dzhena vha vha khou create chance tshinzhi tsho uri vha kone u wina he goloi nanga u fhela ndi hanefho nda uya ndona. Kezo ri khou livhuwa nga maanḓa. Yeah. Win me. Yeah. Ari vanele zwa shandu zwanḓa iri win me. Huna vhathu vhane vha to dzhena SPAR zwino. Raro pesa unga vhona iṅwe line khulwane nga maanḓa hafha nga ngomu. Kha vha ṋambe vha dzhene vha ḓi wanele thikhithi yavho ya Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Zwi tshi kha ḓi vha zwino heiḽa line apo ri ḓo pfa tshi sold out hu si kale. Zwone zwino si kale. Fhedzi ndi awara ya vhona kha ri ṋamberi ya vhuṱanu. Yeah. Kha ri ṋamberi ya mafhungoni. Vhasiyango ri kha ḓi vha na muina wa tshidzumbe zwone zwino si kale. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone isa dzhii sia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga tshifhiwa mbedzi. Ndo livhuwa ndi Mathabama yo rwa awara ya vhuṱanu ndi vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM. Muṅwali muhulu wa ANC Vho Fikile Mbalula vha ri zwa zwino vha khou takalela nḓila ine ha khou tshimbidziwa ngayo mavharivhari o ambiwaho nga Commissioner wa Mapholisa KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi. Vho vha tshi khou amba na vhoramafhungo nga thungo ha muṱangano wa NEC vhuponi ha Omonde Tshipembe ha Johannesburg. Ṅwedzi wo fhiraho kha muṱangano na vhoramafhungo Vho Mkhwanazi vho amba uri vhaṅwe vhaofisiri vha SAPS hu tshi katelwa na vhaṅwe vhorapolitiki na miraḓo vha phalamennde na vha tshumelo dza zwa vhulamukanyi vha khou shumisana na vhadzia vhutshinyi. Izwo zwo swikisa kha uri Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha vheye Vho Senzo Mchunu kha maḓuvha a u awela o khetheaho vhane zwa zwino vhuimoni havho hu na Vho Firoz Khatchalia sa minista wa mapholisa. Kha ri pfe Vho Mbalula vha tshi ṱalutshedza. Lieutenant Mkhwanazi's allegations have been processed. In the political overview and in the discussion throughout the day, comrades can reflect as well as to what do they think should actually happen. Here is what we have endorsed and is now unfolding. We have a Minister of Police, Khatchalia. 2, we've got a Commission of Inquiry that is going to be operational with clear terms of reference. We have endorsed that. Should there be new ideas in relation to the way forward, we'll report. If comrades want to come with new ideas and the National Executive Committee, they are free to do so. But as the NWC, we have already endorsed what government have taken as steps to respond to General Mkhwanazi. Zwo ralo muambeli wa ḽihoro ḽa DA vho sedzaho kha muhasho wa mapholisa Vho Ian Cameron vha ri vho wana zwithu zwine minista muswa wa mapholisa vho to farelaho Professor Firoz Khatchalia vha nga sedza khazwo kha mushumo wavho.
vho khathalia vho anisiwa lwa tshiofisi Union Buildings ḓoroboni ya Pretoria namusi vha khou dzhena vhuimoni havho Senzo Mchunu vhe vha vhewa maḓuvhani a u awela zwi tshi tevhela mavharivhari o itiwaho nga Commissioner wa mapholisa KwaZulu-Natal vho Nhlanhla Mkhwanazi vho Cameron vha ri vha ḽihoro ḽa DA vha khou vhona hu na fhethu ha ndeme hune vho khathalia vha tea u sa balelwa. Vhaṋameli vha thekhisi vhuponi ha Ḽivhokhomo vunḓuni ḽa Limpopo vha khou itela khuwelo mapholisa uri vha fhelise zwiito zwa dzikhakhathi vhuponi honoho. Mukonanyi wa vhaṋameli vho Malusi Mudisha vha ri vha khou kwamea nga nḓila i si yavhuḓi nga khakhathi dza vhorathekhisi. Vha dzangano ḽa vhorathekhisi Ḽivhokhomo na Zebediela vha khou lwela bada. Vho Mudisha vha ri mapholisa vha tea u dzhia maga a u fara vhaiti vha dzikhakhathi. They start again on this Monday. Some of them, they just throw stones into each other, and then the communities, they suffering, and then that is not good because of all the communities. We need them, and we're appealing all the police and traffic and all the stakeholders from the government to come and help us to solve this problem at the Wahoma. If somebody they don't have the permit, they must arrest them. Zwo ralo vhareili vha ringini dza thekhisi na vhone vha khou sumbedzisa uri tshiṱereke tsha vhorathekhisi a tshi khou vha kwama zwavhuḓi siani ḽa ndozwo ine vha khou livhana nayo ya mabindu avho. Muongi wa vunḓuni ḽa Limpopo o farwa malugana zwine a khou humbulela uri o tswa mishonga kiliniki ya Dr Hugo vhuponi ha Nwamitwa nnḓa ha Tzaneen. Muambeli wa muhasho wa mutakalo vunḓuni Vho Neil Shikwambana vha ri mishonga yo waniwa nga mulindi ngomu ha buthu ya goloi ya muongi. Vho Shikwambana vha ri tshiwo itsho tsho vha shonisa vhukuma. MEC Mashiko has thus expressed grave concern regarding healthcare workers who are exploiting their trusted positions to pilfer medications. She said this behavior undermines the integrity of the department and the public's trust in its services. The MEC has also emphasized that the department will remain resolute in its mission to uphold transparency, integrity, and accountability in every aspect of its service delivery. Ndono goma mafhungo a ino awara ḽilwane ndi ḽa uri muṅwaleli muhulu wa ANC Vho Fikile Mbalula vha ri zwa zwino vha khou takalela nḓila ine ha khou tshimbidziwa ngayo mavharivhari o ambiwaho nga Commissioner wa mapholisa KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi. Mafhungo a tevhelaho ndi vha ḓisela nga awara ya vhurathi. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia yo vha ya vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM. Ali vha tshi elekanywa nga vha swikelela u badela muimeleli wa zwa milayo kha vha elekanye hafu. Clientele Legal yo ita uri vha kone u ḓiwanela muimeleli wa zwa milayo a fareaho. Ro lindela u vha thusa. Kha vha rumele ipfi Phalaphala ka 32281. Ndi ipfi Phalaphala ka 32281 ri ḓo vha founela murahu. Clientele General ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ine i sa vhe na ndindakhombo ya vhutshilo. Ndi vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi u ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Uba Event Space iba ḓisela Women Arise Get Empowered. Hava ri vha ḓisela zwiambi zwa vhafumakadzi sa vho Advocate Beauty Madava, Dr Chizine Chishive, Melody Karungu Gambiza, Marange ZZN na Queen B. Vha ḓo mvumvusa nga Takalani Chairo. Ḓuvha ndi dzi 9 August 2025, 11 Matavhelo, fhaḽa Uba Event Space ili Mlivumbu Road. Kha vha wane tiketi yavho web ticket, Boxer na Pick and Pay nga 250 rand fhedzi. Yo katela na lunch. Theme ndi shades of green or pink. U wana vhuṱanzi kha vha kwame nkhumi nga WhatsApp ka 082 224 2286. Big Green Sale ya House and Home I hone zwino. Ha mitengo isa fhiri nga miṅwe. Kha mutevhe wa furniture, zwishumiswa zwa muḓagasi na zwiṅwe zwinji sa 263 liter black glass finish water on tap bottom freezer fridge ya Hisense nga 5890 fezi. Vha vhulunga 2600 kana vha vhulunge 2500 kha Luna Neria pillow top queen base set nga 4990 fezi. Big Green Sale ya House and Home u swika dzi 3 August fezi. Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. Fulwana hoyu lwendo lubudekanya hune ḓuvha ḽa kovhela hone nga Chasing the Sun. Episode 5 dzi sa tei u ṱahelwa Sondaha iṅwe na iṅwe nga hafu u bva awara ya sumbe madekwana kha SABC 2 u thoma nga ḽa 13 Fulwana u swika 10 Ṱhangule 2025. Kha vha pfe vhuḓi ha maanḓa ha vhutumbuli na zwiṱori zwi tshenisaho lutombo. Vho ṱahela episode
vasangula mbilu lini vanga streama chipinga chimwe na chimwe naho vengapi kha SABC Plus nga mahala. Chasing the Sun vusiku ha sondaha hupenya khwine kha vavulele SABC 2 nga sondaha nga hafu ubva awara ya sumbe madekwana kana SABC Plus nga chipinga chavo. For the love of the game. ahuna supamaketi chipago fira usafe zvine zvambovulunga zvihulwanisa kha zvibveledzwa zvine vazvifunesa zvithu zva ndeme zva ḓuvha na ḓuvha na zviṅwe zvinji kha vha wane 10 kg ya ubrand super maize meal nga 89.99 fhedzi na tembo pheke ya maleri a Huggies dry comfort nga 169.99 pheke. Mibukuto heyi wana lo swika nga dzi 10 za August 2025 vha songo ṱahela mibukuto ya vhudisa iyi na miṅwe minzhi hayi usafe fhedzi hune zwiḽiwa zwa moyo mwantha zwi sa ḓure ḓuvha liṅwe na liṅwe. magavelo asathu bonwa a Red Roof Furnitures yo ṱangana na vha D5 zwithu zwo wampale mitengo yo tsela fhasi tshoṱhe kha dzi fridge dza D5 dzi freezers zwitofu top loaders front loaders na dzi twin tap washing machines vha dovhe hafhu vha wane 20 liter microwave oven ya D5 mahala musi vho renga combo ya side by side fridge freezer ya D5 vhanu fhedzi ha Red Roof Furnitures une mutengo une vha vhona wone ndi une vha badela wone. Red Roof Furnitures, the price you see is the price you pay. It's a short price, baby. A major baby. Come fill up your trolley. It's a shinies. ḓuvha ḽa mabebo ḽa ga shoprite ḽi kha vhuimo vhu fanaho na major league kha extra savings dzi fhiraho 2 billion rand kha vha wane makumba mahulwane a 30 a right brand nga 74.99 na 700 gram ya vhurotho ha buraweni ha Sasco nga 14.99 fhedzi. Zwi wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika dzi 10 za August kha vha wane major savings kha major league birthday yashu ha shoprite fhedzi. Ri na nyambo khathihi na mvelelo dzo fhambananaho fhedzi zwine ra fana khazwo ndi zwa uri roṱhe ri ṱoḓa mbulungo i ṱhompheyaho kha vha fulufhele clientele kha u vha ṋea phoḽisi ya mbulungo i fareyaho ine ya badela hu saathu fhela awara dza 24 kha vha rumele ipfi phalaphala kha nomboro dzi tevhelaho dza 37128 ndi ipfi phalaphala kha 37128 kha vha rumele zwino. Clientele life ndi tshiimiswa tshi re na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo ndi tshiimiswa tsha vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Dzhenele annual show merry go round ḓisani vhana vha ḓiphine nga miswingi mihulu na nga mitambo i no nga vho zipa zinga face painting na miṅwe vhaimbi ndi Jemeli Mbalizuka na vhaṅwe ava na Musangwe ndi dzi wana u swika dzi 3 August 2025 mudavhini wa tshikolo tsha Mtshayathoni tsini na cross ya u dzhena Pepu Resort u thoma nga 9 nga matsheloni u dzhena ndi 50 randa thikiti dza ita 10 rand nga ḽavhuṱanu vho madwali vha dzhena na vhadededzi na vhabebi vhavho nga 30 rand zwinzhi kha 076 6051 094. Vono renga tikiti yavo ya Powerball ya masheleni ya sina vhukono a jackpot ya nganyelo kha 113 milioni la vhuṱanu lino wanala wasala kha vhatambe Powerball ya jackpot ya nganyelo kha 113 milioni na musi uri vha wane tshikhala tsha u wina dzi milioni dzine dza nga shandukisa vhutshilo havho kha vha renge tikiti zwino mavhengeleni kha nationallottery.co.za kha mobile app kha cellphone banking kana vha soko daila *120*7529 hash u shumisa USSD panda pusha play vhatambi vha tea u vha na miṅwaha ya 18 na u fhira kha vhatambe nga vhuḓifhinduleli i thuvha ndi vhalanguli vhane vha ḓihudza vha National Lottery. Hey ndi Phalaphala FM. Zwazwino ndi kwa tatu haperoneta ufaita anokona kite hevatanga anokona kite ro zwazwino ndi kwa tatu na ukipapa zwazwino ndi kwa tatu anokona kite zwazwino ndi kwa tatu. Now give up as a zinone chotatu. Haperoneta. Swanda. Let's go.
Valicheni vaite. Vanokona valicheni. Ayeye makazi ayeye. Ro. Oh no no. Oh no no. Kariba rotesha. Whenever I'm a chudu. Wana hoyo muna. Let's go say. I'm wearing arena. Rodo suwana wana. Inini na mashudu. Wana hoyo muna. Wearing arena. Rodo suwana wana. Kariba rote. Kanita wana. Wana wanga ukwangwala. Palitobana, Halabanga Bukupa. What's that shit? Never shoot to Hampina. When I got the man, Hampina. Never shoot to Hampina. Oh, for my busy man, Hampina. It is a new Tobana, Panabanga Bukupa. Oh no, no, you say. Oh no, no, you say. Say Makazi, we wanna party. Say Royala, Rina Bochina, Rina way. Let's go. Let's go, so what? Sakawena, Sakalapasi, Mulawena, Mulalapasi, Sakawena, Sakalapasi, Mulawena, Mulalapasi. Get now from when I want to Varuti Vacherena Karimbe Rote Anavelenga uchencha Anavelenga uchencha Munagano wao Kuma fese wakabula kaukala wena Anavelenga uchencha Munagano wao Anavelenga uchencha Munagano wao Anavelenga uchencha Chencha che Keringa ufamwana wamu Don't go back with Narota Zim. Varedi. Varadina. Let's go say. Let's go. Sakawena. Sakala pass. Bulawena. Bulala pass. Sakawena. Sakala pass. Bulawena. Bulala pass. Bye bye, nari bang Amanda esa. Mara ora buru dive mosi. Nilutame. Namte ruso. Okay. Yano boza DJ yadi zochi kase garose. Olomu yote kume uchine se garose. Okay, renga ticket hapa. Yo. Yano boza DJ yadi zochi kase garose. Olomu yote kume uchine se garose. Yano boza DJ yadi zochi kase garose.
Karimba rote And the color you take Ifume puno shika sesikarose Ay, hakuna zone mwini Ukaya pamwe Kana yanu mizaje Harizo shika sesikarose Sure Ay, sesikarose Let's go say Ay Wapan robo zino mwini Ay, china sesikarose China sesikarose Let's go say 1, 2, 3, 4, sure When I walk waja I'm chaving munu minana koma spikara When I walk waja I'm chaving munu minana koma spikara Ay, sesikarose Let's go say Karimba rote so When China sesikarose Let's go say Hi, sesikarose Dafuna mandesa Yo ayaya makazia yeah Phalaphala FM Royal Heritage Festival Ndare namubona ali buhani Achichia muna wanga Ndare wanga mandesa awi yeah Zwinji bataziwana nga 13 za September Zwinji nga 13 za September Eba abana mbarenga tikiti abana mbaite plane bawane tikiti abana mbaite plane bawane tikiti ayeye Phalaphala FM ayeye Royal Heritage Festival ayeye yeah ndizwezo zonofira hezwi nga 13 za September roamarari ndizwilidzi na zvimangadzo mataba maadhovala namusi yeah vatu vodzilonga popanda vakufemisa harina hey vatu vodzilonga popanda vomati vakufemisa harina hey ukutofemelekiwa anarojuluka ava ndivo matiwa vavhakachimiswa chine chiva chinoraveresana twi na mveledziso ya vutsila pano khavundula Limpopo vomatiba ni mathaba mari kovatanganidza khambekanya mushumo ya dzioro ni mathaba mavudi tiko na yeah voivona lanapo vomatiwa zviamba mini izvi zve vavona pa mathaba maḓuvha la namusi ri tshi khou lavhelesa vhutsila kha lino la Afrika Tshipembe vundu la Limpopo Striki Tshavhembe nga u angaredza nṋe ndi khou tou bva na tshiṱungu yeah thi ni khou tshi vhona tshiṱungu khe tshi khou bva sa zwi vhoneho vha kule mara hei line up hei nda ndi khou vhudza vho Sharon hafha uri hei nṋe tha thu zwi vhona hezwi Okay, let's go. Phalaphala FM Royal Heritage Festival. Vaimbi vavo kheva. ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa zwino vha lavhelesana na mveledziso ya vhutsila vha i vhona hei line up hu khou tea u rengiwa dzithikhithi vha ri mini kha vhafuni vhatikedzi vha muzika vha vhutsila ndi khou vhona thikhithi hedzi weekend hedzi tshi ḓo vha dzo fhela a si khou rengaho zwino ndi ri ḓo tou ima nga nnḓa thi ḓo ḓo i vhonisani ngori fhaḽa Royal Gardens a huna nga nnḓa hune wa ḓo ṱolela a huna na muri ḓo tou ima nga hangei seli nga hangei mara nahone stage tshi ḓo vha tsho tsho furalela zwino a tou ḓidzulela yani ma ḓo sokou ḓa ra dzula na zwiṱakani nga hangei ra sokou pfha muzika mara hezwi zwi khou ḓifha hezwi ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa ri khou liwa nga maanḓa vho Mathiba ndi zwavhuḓi hezwi zwe ra zwi vhona afha ndi ḓivha zwakale zwa vhukuma u tshi khou lavhelesa hei line up hu khou bvuma na fhasi arali vha dzhena hafhaḽani kha X kana kha Twitter mulovha na mba mulovha riṋe afha zwino ri khou trenda kha number 1 ari vhone zwanḓa mavhana ayayayayaya a zwongo leluwa a zwongo leluwa nga maanḓa khezo vho Mathiba ri khou livhuwa nga maanḓa fhedzi ri khou dovha hafhu ra dzhena fhaḽa Department of Arts and Culture ri khou vhuya navho ndi vhone vho Vincent Netshibodza ri pfha uri ei line up vho i vhona kana vha khou i vhona nga nḓilaḓe ri khou vha ṱanganedza ndi kha ḓi tou tetemela ndo pfha vho Mathiba tshi khou ri vha tou bva tshiṱungu nṋe ndi khou tou tetemela hei line up u tshi sedza u nga ḓi ri dzo vha hone hei ndi yone ndi yone ri khou ri vhathu kha vha ṱanzwe maṱeki
aruge rine sa department ri takalela nga maanḓa musi ri tshi vhona dzi artist dzashu nga maanḓa dza local dzi tshipiḓa tsha hoyu mushumo muhulu ngo rali ngauri a zwi tou uri fhedzi vha fha tshikhala zwi dovha zwa vha fha na tshikhala tsha uri vha maanḓafhale lwa ikonomi vha kone u vha na masheleni ri khou livhuwa vhukuma u vhona line-up heyi yo no rali vhathu kha ri ṱanzwa maṱeki ri ye ri ḓiphine ya ngori vhoramuzika vhashu kha vunḓu heḽi ḽashu ndi vhaṅwe vhathu vhane vha gungula nga maanḓa zwi tshi ḓa kha dzi event dzo no nga dzenedzi ni wana tshiṅwe tshifhinga vha sa khou vheiwa kha dzi line-up fhedzi kha heyi vhunzhi yavhoi ndi vhathu vhanefha ndi zwone kha vhari ndi vha humisele nyana murahu hanefha mba mulovha nga dzi 29 dza July hafha ḽa Mami Suit Lodge ro vha ri na capacity building workshop yo maanḓafhadza hedzi dzi artist dzashu uri dzi swike kha heyi level ri vha ri khou vha sumbedzisa uri vha rana hani mabindu avho sa vhatsila uri vha kone u swika kha level yo vha kha digital lulwane nga u ralo zwino ri roṱhe na Phalaphala FM na LACC na vhaṅwe ro farisana uri level ya vhaimbi vhashu i ye kha level ya nṱha ngauri ri khou ṱoḓa u vhona heḽi bepha tshifhinga tshi tshiya i si ya tou vha bepha ḽa fhano fhedzi i tshi tou vha international Phalaphala Royal Garden Heritage Day Festival yo ṅwala vhaimbi vha nnḓa ho to sala hafhu ya ri khou livha nga maanḓa tshifhinga tshavho ndamulelo buḓeli ndi muthu aneyi ndi mudzudzanyi wa mabepha o yaho nga u fhambana buḓeli ndi mathabama ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya dzioro ndi mathabama avhuḓi muhatshi na vhathetshelesi vha FM ya buḓeli line-up no i vhona khe i ri mini kha inu i amba mini kha inu isa mudzudzanyi wa mabepha u to amba ngoho nṋe wamba ngoho a thina nungo ndo neta ndo neta ndo hofha zwine ndi nga to u livhuwa ndi khou tou isa muledza ndi kha vhadzudzanyi vha Phalaphala FM na vha Royal khathihi na Theri na ḓivha mbele mbalavhali uri ya zwene ita zwone nṋe ndi khou hofha zwine nda khou humbulela zwone zwino ndi ya fhulufhela uri hu tshi ṱuwiwa hafha ṋamusi zwi nga ḓi tea Phalaphala na Royal ṱhamusi yavhe u rengisa vho 10,000 thikhithi above ndo sedza kuvhakanyele kwa line-up ndi a tenda uri hu na ḽikompo ndi wana khava vhathu vhoṱhe hu na rigayi hu na mapiano a hu na tshisiyo wamba uri a i khou shotha tshithu ahuna ubva tshe na bebiwa ndi tshi aluwa thi athu vhona ndi line-up ya so i fhira dzoṱhe ndo no tenda Royal mara heno ni nṋe khofhisa buḓeli ri khou livhuwa tini sharp khezo ahuna na zwiṅwe fhedzi vhathu vhashu vha si hangwe ri tshe nadzo dzi hempa dzine dzi khou bva hanefha SPAR dzi hempa dzavhuḓi nga maanḓa zwenezwo vhathu vhashu kha vha dzule vha hanefho hune vha vha hone ngori ri ḓa ri khou ḓi ṱuwisa zwone zwino sikali a ri nga ṱuwi nadzo dzi hempa dzi tea u ṱuwa na vhone zwi nga na khekhe ri nga si ṱuwe nayo mara vha vha khou renga airtime ngori heiḽa hampa i khou ṱoḓa vha khou ṱanganedziwa nga bara yo hwala nyana yo hwala yo inga a thomireli imboni zwone zwo sikale ri ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo bva studio 5 ra kona u ṱuwisana hedzi amphara dzashu dzine ra vha nadzo usiyowa wanarunzini kana ngapi ziyaorowa kha Phalaphala FM Sempina kufiwe makufiwa siwe masiwe so uyangusisi Olivia namantombazana yokhala bafana usungangisondele hleze ngithukuthele hleze msempina kufiwe makufiwa siwe masiwe so uyangusisi Olivia namantombazana yokhala bafana
Vana bindu line vatoda uita kungedzelo ya loka Phalaphala FM. Phalaphala FM ingava thusa uita uri bindu lavo litivee. Kava ite kungedzelo na rine. Kava kome vahangwele mulelu zwino ka 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana nga email ka muleluv@sabc.co.za. Riavanela zvitachimbire ka bindu lavo. SABC News yodimisa unga yote naonesa jisiya ivatisela thotsa mapungo ka Phalaphala FM. ndolivuwa mohatuli voimiswaho mshumoni vundu la Gauteng votintswa lonana makhuvele volivana na uvisi wa vimoni havo mirado vachimiswa cha Enough is Enough Solution Civic Organization va khou ita khuelo ya uri hu tsireledziwe vaofisiri va mapholisa vane va vhiga zwiito zwa vhuaḓa. Phalaphala FM Royal Gospel Family Day 6 September Royal Gardens Nandoni. Vaimbi vavo kheva Dr. Rebecca Malope Takindo Newi Robi wa Manyaga Huluso Tenga Ngudo Praise na Wabudi Takisi Kwiviru Mukondi Marabi Siko Mall Hasta Donation Tabero Tabanyeza Nefi M Toveka Muso Cairo Worship House El Tisane na Claude Ramurundi vana vadopendwa zvipatuwo ravana mabhopi ya lavana ravana misvinki rato varagocha ujena ndi 250 randa mutu muhulwane vana va ming'waya fasi ya 13 vajena mahara lichani vana va dehanne tikiti dzispa na TicketPro #ahuna usala. Hey ndi Phalaphala FM. Kela miniti ya tendova ya fumbili tayo kunyisoli bane phala khawara ya vurati. Ro ambayo richibva hapa huna hune rako ya hone News Cafe enepa tabani molo ndiyo nenda koze za hone matabama adobala na mosi uhone zvibuya nema
Mzalelo. Uitani. Ndione Butakara. Ndione mwana maungani. Danda. Yeah, richibva hapa hoita zvizhinji ngamanda zvono ofisa mimuya yashu inta zvino rikotoisa panda nahezvi zvarava richikuita panoni ava rivudzori voridzuzanyana mini yangeni news cafe zvazvinotyama News cafe hodzuzanyiwa lineup yavudi chotoma hodzuzanyiwa madzuro avudi rovhurera mumwe namumwe mafoti vathu avadhe vatekere narivi. Okay. Royal Residence ujena ndi 250. Namusi richijena nge news cafe kani namusi ri do badelisi. Namusi ndi mahara. Oh, ndi mahara. Yes. Okay. Ritongisela ni lineup ine aba hone namusi. Ka lineup rina Shasha. Rina Misofil, rina JR Player, rina Capable Boys. Rina who did I leave out? Ebuyi, the DJ. Na DJ. DJ. Not here no more. Yeah. Petunji. Uva na mafungo rihe rikoda zitafule rikoda dzulisa hani ahuna mutango ojena vathu vanokotikedza vanokodhiphina votendeliwa huna zva matafula kana rikoto vudhuvha rikodhiphina rodzula ningei zva matafula vatobuka early and vamake sure vasvika early. Phone number dzobuka vangabuka ka 015-962-1212 or 072-041-6041. Okay, dzila nomboro 40 015-962-1212 072-041-6041. Hezo zibuya and bucks rikolibuwa Bucks. Thank you so much. Thank you. Bucks rikoliwa Amanda richibva apa vathu vashu rikoya news cafe ndi apone zakoya ubuyaone hono ṅwaha wa 2025 ndiri arali hezvova ofisa hapa zvova ofisai zviambori ṅwaha wote ndi ṅwaha waita zvo ofisa ngori huna ḓivha zvakalenji nga maanḓa miṅwaha ya 40 ya Phalaphala FM asi matamba vana ndi zwithu zwihulwane nga maanḓa zwina ḓivha zwakale khazwo ndi ngazwo ho ṅwaha wote hoṱhe hune ra ya hone ri tshimbila na khekhe zwino ri kha tshiteṅwa tshine ri ḓo tshi ṋetshedza mulangi wa dzimbekanyamushumo kha Phalaphala FM Vho Sharon Ravele vha ri tshimbidzela tshone Vho Ravele Mathabama ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya dziaoro ndi madekwana avhuḓi thikho vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndo ḓala dakalo linzhi nga maanḓa Hey, zwa namusi ti ḽivhona ona pfa line-up u tshi pfa ngori wo to i hwala mahaḓani i tshi khou lemela ngauri yo hwala maanḓa ndi heyi ya ṋaṅwaha ndi heyi ṋaṅwaha ro itela uri khou pembelela 60 rari a ri ḓivha zwakale na haningei ende zwine zwa takadzesa ndi zwa uri sa zwine thikho zwi ambisa zwone ri ita ḓivha zwakale na dzi songo ḓoweleaho kha tshiṅwe na tshiṅwe ri ḓo ri ṅwaha hu tshi fhela hoyu ti hu tshi vhalwa khekhe swigiri dze ra vha ḽisa dzone vha ḓo tenda na vhone uri Phalaphala FM zwa vhukuma i na miṅwaha ya 40 zwa zwino ri khou ḓa kha tshiteṅwa tsha u tshea khekhe ri tshi khou sumbedza uri na ṅwaha hoyu ṅwaha Phalaphala FM Royal Heritage he swigiri ine ra ḓo iḽa hafhanoni na muzika he khekhe ti ndi swigiri ine ra ḓo vhafha yone kha Family Gospel kha Heritage nga dzi 13 zwino vha songo tenda kha vha renge thikiti hu tshe na tshifhinga vhone sangani ndi khou humbula tshiḽa tshifhinga tsha musi ri tshiya muyani ra ri zwa zwino ro vala magethe a hu tshe na u dzhena zwino arali vha sa renga thikiti yavho hu kha ḓivha na tshifhinga hu ḓivha nnyi vha nga ri vha tshiya SPAR vha ri ra ri ro vala dzithikiti a hu tsha rengiswa thikiti ngauri tshivhala tsho swika zwine ra vha ri khou ṱoḓa zwone ngauri a ri nga si ṱoḓe u vhea vhathu kha khombo zwino kha ri lingedza uri kha ri dzudzanye mafhungo ashu nga tshifhinga kha ri sa panda happy birthday zwa zwino ri imbelela happy birthday ya ṅwaha woṱhe hafha ndi musi ri tshi khou ita ri tshi khou farisana u sumbedzisa hafhanoni ndi na vho business manager na chairperson chairman wa Royal Heritage ndi khou vhona navho ḽithole hafhanoni Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hip hip, hooray! Hey, richite kula. Ndito vana vhuṱanzi uri hafhanoni ri tshi ḓo tekula ti vha ḓo vhona mivhala ya hone tiri vho lindela hafha ti
zwi vha zwi tshi khou sumbedzisa uri ndi tsumbo ya line-up ya ṋaṅwaha yo fara vhaimbi na vhasiki vha mizika yo fhambanaho, vhaimbi vha hayani, vhaimbi vha national na vhaimbi vha international. Kha ri vhanele zwanḓa. Phalaphala FM Royal Heritage Festival ya 2025, Phalaphala FM 60 celebration ṅwaha woṱhe. Ndi musi ri tshi khou ḓa ḓivha zwakale hune vha vhona fhedzi Phalaphala vha sokou ri khekhe legere simba, huṅwe na huṅwe tiri vha khou zwi vhona zwori ei khekhe mivhala yoṱhe i khou sumbedza vhaimbi vhane vha imba mizika yo fhambanaho ine ṋaṅwahai hu ḓo vha hu khou tou duga mulilo kha Phalaphala FM Royal Heritage Festival ya ṅwaha wa 2025. Ai kha ḓa imbe ndi khou ngo tou pfha uri zwa vhukumakuma ri na muimbi wa matshelo na ai u imba u na mukegulu kana musidzana u imba happy birthday to me. Ndi vho Sharon happy birthday to Phalaphala vha muyani vha thetshelesa vha thetshelesa. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Phalaphala, happy birthday to you. Hip hip. Hai ekhabale khekhe nethiri ndo ita kundrengwe chairman nda salisa mulwane wanga uri na vhone vha kone u nlisa khezwi u sumbedza uri rine ri na ndavha ri a ṱhogomela. Phalaphala FM Royal Heritage this is an opportunity. Zwi amba zwori ndi to nanga uri ndi liswa nga mulwane wangana zwi vha zwi khou tou sumbedza uri ndi nḓila ine ra ḓo vha ri khou ni ṱhogomela ngayo kha Phalaphala FM Royal Heritage. Ri ḓo ni tenengedza vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Happy birthday, ri a ḓiphina 13 September ri ṱangana na nḓuni. Ndo livhuwa Kezo ro livhuwa ai khekhe kha iliwe. Happy birthday kha vona khou pembela ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo. Fhedzi ri thoma ri gidi maragani Mzanzi ri tshi vhuya ri na phuphu nnzhi nga maanḓa dzine dzi khou tea u sala fhano ṋamusi Mzanzi. Makhulu anga vha vhala na nṋe madekwana maṅwe na maṅwe. Khotsi anga vha tamba na nṋe bola ya milenzhe. Khotsi anga vha amphelekeza tshikoloni. Mme anga vha shuma ḓuvha ḽoṱhe nahone ndi a zwi funa musi vha tshi vhuya hayani vha nkuvhatedza. Aha rine ri khou funiwa vhathu. No ita mini namusi kha vha dalele holdmyhand.org.za. nga u farisana ri nga shandukisa vhumatshelo havho. Hei mihumbulo i khou tikedzwa nga SABC. Arali vha tshi elekanywa nga vha swikelela u badela muimeleli wa zwa milayo kha vha elekanye hafu. Clientele Legal yo ita uri vha kone u ḓiwanela muimeleli wa zwa milayo a fareaho. Ro lindela u vha thusa. Kha vha rumele ipfi Phalaphala ka 32281 ndi ipfi Phalaphala ka 32281 ri ḓo vha founela murahu. Clientele General ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ine i sa vhe na ndindakhombo ya vhutshilo. Ndi vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi u ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Vhono renga thikhithi yavho ya Powerball ya masheleni a sina vhukono a jackpot yo anganyelaho kha 113 miḽioni ḽa vhuṱanu ḽino ṅwaḽala wa sala. Kha vha tambe Powerball ya jackpot yo anganyelaho kha 113 miḽioni ṋamusi uri vha wane tshikhala tsha u wina dzimiḽioni dzine dza nga shandukisa vhutshilo havho. Kha vha renge thikhithi zwino vhengeleni kha nationallottery.co.za kha mobile app, cellphone banking kana vha soko dialer *120 *7529 hash u shumisa USSD panda pusha play. Vhatambi vha tea u vha na miṅwaha ya 18 na u fhira. Kha vha tambe nga vhuḓifhinduleli. I thuvha ndi vhalanguli vhane vha ḓihudza nga National Lottery. Hey, ndi Phalaphala FM. Kezo ahuna na zwiṅwe vhathu vhashu and minete kila ndi a 15 ri khou gonyisa nduyani phala kha wara ya vhurathi ro amba ra ri
rina dzihempa rina zwithu zwine ri khou ṱoḓa u ṱuwisa kana u zwi sia fano ndi zwithu zwine zwo ḓa khavho u bva hanefhaḽa SPAR kana SPAR hanefho hune ra vha hone vho ri dzi ṱuwe na vhathu hampara fhedzi hai okay zwo leluwa nga maanḓa ri khou humbela vhathu vhane vho renga thikhithi ṋamusi vhathu vha re na thikhithi dzo rengiwaho ṋamusi zwo leluwa ni tou ḓa na thikhithi yaṋu no i fara na tshiḽipi ri khou ṋambara nifha arali vho renga thikhithi ṋamusi a vha ḓe nga ngeno phanḓa kha vhaḓe arali vha na thikhithi arali vho renga thikhithi ndi ya mulovha vha mulovha kha vhaḓe arali u si na wa ṋamusi vha mulovha mulovha kha vha ri vhone ende ngorenga abi mulovha vho dzingana vho dzi 31 ende ngoho vho renga thikhithi vha khou ṋamba vhaṱuwana vho renga thikhithi ṋamusi kana mulovha hai vha khou ḓi thuthela na hamphara vhathu vhashu kana iri vha humbudza uri hamphara ina mini ndi uri dzisobo dzibintsi mapfura na mugayo na kubogisi kwa dzi kha vha ḓe vha fara a vha ṱanganedze vha ḓe vha fudiwe hafha na dzi oreo mabiskits a vhana vha ḓo ḓiphina vhone ṋamusi ya u lalo ṋamusi ya u lalo khezwo vho hwalela kheva a ri vha hwandele zwanḓa mavhana Phalaphala FM Royal Heritage Festival kheva a una renga thikhithi ṋamusi kana mulovha na vhanna a una ṋamusi kana mulovha okay ndi nya re na thikhithi a ri vhone ha zwino arali vha na thikhithi ri a vha fha hamphara zwino tenda vha na thikhithi tsini wana uri vho dzi renga dzo sala fhasi ya maḓirasi arali vha si nadzo a ri tende fhedzi ai vha gai kha vha sendele khe vha ngapha vha hone hamphara ri a vha ṋea zwone zwino swika ri ḓo vha ri tshi khou amba na bamg ri pfha uri na nge magushesheni nahone ndugiselo dzi khou tshimbila nga nḓilaḓe ri pfha uri na ndugiselo dzi khou tshimbila nga nḓilaḓe uri ni makhadzi vho ndi vhonyi vho Sophia vha khou pfala vho Sophia vha bva gai afha fhasi afha ḓa ri khou vha rasela nga dzi 13 okay thikhithi dzi gai mara vho Sophie vho Sophie okay a ri pfha uri thi vho renga thikhithi ende vha vha fhano a vha ḓo ri vhudza vhaimbi vhaṋa vhane vha khou vha hone hafha kha line-up yashu kha gospel una Takisi Khwibilu una Mukonḓi Malabi una Thabelo Ṱhavhanyedza una Takinḓou una Rebecca Dr Rebecca vho fha na bonus a ri vha fhe a vha founela yani ngei a Dumasi vha ḓe na bara ngori badani zwi ḓo dzhena vhana goloi vha ḓo zwi vhea goloini vha tea u ṱanganedziwa khela hamphara yavho ho sala mbili zwa vho Sophie ri na hamphara mbili dzo salaho mavhana a ri dzike ugai yona kha namba sendele khaye nga ngei okay afha ri na nge ndi khavhela muofe o vhona u renga thikhithi ene o vho renga ngana ndo renga mbili nga vhugai nga 195 eyo iṅwe ndi ya nnyi u ḓo ḓa na nnyi na muthu wanga muthu wa u pfi nnyi kha ḓo ri muamba nga dzina u pfi Mulaudzi Edwin ndi wa wayethe ndi wa wayethe u na vhuṱanzi vhe ni khou funana we okay ri na hempara khe ndi nga vhudzisa uri mini okay kha ḓo mbudza Phalaphala FM na ṅwaha yo fara miṅwaha mingana ya 60 ya 60 ndi zwone ti ndi yone ari mufe ari muneyo ari mufe ko yuko ari mufe ari mubandele zwanḓa Edwin ni gaina u hone hafha Edwin kha ḓi a farisa muthu wawe hala ṋamusi na
Hai ni hai. Asini Edwin. Edwin. Kes. Oh. Yeah. Bamji kawe kosana na ngeno pan. Edwin koi. Oh hai. Ni Edwin. Edwin. Uri ni Edwin. Ndio ndo nikamsange. Ndiye mtu wanoyo. Ndiye ni mtu wangu. Wambo ni dhani ko jaiva no thenge. Dhani ko jaiva ro. Kula box yo no ruga. Yes. Mara Edwin. Edwin kama bucket kula box. Do. Ugora diwa ma bucket. Edi hai. Zawuti ngamanda. Nirmini Bamji. Koi Bamji ko arimena keso. Mara Edwin ndiwa mtu akaradzi anga. Edwin Bamji wari gocha zvino apa. Bamji niri mini phase. Ndione ndipangeo. Ya vatu vashu Bamji asimuswa KhaPhalaphala FM. Bamji ndiye nemudzudzaanyi wa haya magusheshe hapa musi ngazi ndizi 12 ne? Bamji. Yeah, pre-part ngazi 12. Yeah. Ngazi 12 za September. Hange mahlamba ndlovu. Mahlamba ndlovu. Yeah, kes mahlamba ndlovu. Oh. Hapo pasi hapo. Fetsi kama mtu ane audivi hapo petu. Ninga ri hani ri jenisa hani ngandirati. Apa lebetu abu ya dina. Yesu ni gotua no farabade ya malamlen. Yeah. Ni heyo ya nandoni. Yeah. Ange une royal ya farero aon. Yeah. Gotua straight na skana pera garachi la ya puma. Yeah. Nisto pere la garachi una hampumbiri. Nisto pera hampumbiri. Kan left ndo bona petu. Arubondo nga pinki nya. Yeah. Naone ongware kanyo suza royal. Yeah. Au bia khetsa. Zvino nzudzanya dziko chimbira nga ndela de zvino zvikomba. Gore riko dzibona kids. Nzudzanya dziko chimbira nga ndela de. Nzudzanya dziko chimbira ndela bugwena nga manda. Yeah. Rolugela vatu avade zidazi kubvuma ngono kula kubvumele kune vadiva kuone. Yeah. Buse na tera butsi buda bukobvangenela ndiri. Ukonuka taera. Ha. Huko gidima tuturu maitele vadiva. Wambori zvabuti budiri dodedera lero dodedera ngazi 14 ngoro tindiada zori ravya reta pre-party. Zvabuti budiri magusheshe. Rudedera ngazi 16 man. Zvino nge magushe ria vari korukisa zvitukutukunyana zvojena kana rikosokoti jenera. Ai una stukutuku ku 130 ria. Bamji aswana msekoro jena mahala. Kusviki na 300. Ai 130. Ravona spina razote na lazo no spina na seri. Unava ngomonoko daba seri. Fetsi baimbi baone na baimbi bane. Na baimbi baone. Baone. Mureza wofesera khabafuni batikezi bamagusheshe ningari mini Bamji ndizi 12 za September vatu vaafuna amadhitu nabane vatu vafuna zvavukuma ningari mini khavo musi rikhoda valeso mushumo chotoma roliwa tikedzo yavo avo vatu vari tikedza nga manda kola mutambo ende narine chanoso ri khwatisese ola mutambo ndinga na tikedzo yavo mumwe muhulu sa mulaedza ndori vasongo zvilingedza hayani we zviite hangeni magushesheni pedzi pedzi rikoliwa rote kari tuwe riyo tikedza utobva ngazi 12 uya namusi richaroyala ngazi 13 udodhipa nga manda udoduba bosi Bamji rikhoda nga manda chifungwa chano yanoita ndukiselo dziye phanda ritangana ninge ranobvumisa yanobvumisa ripfo rina abvuma nga ndelade baka varatiki dan yerengwari eneva zvino novana mango mashudu ngori ovotosala ine nti ndinyina ndine chidzati musandiwa nibvakai musandiwa ndidzira mukoma sinandu apa mukoma sinandu ya pofanele wene dzingaye vadhena datisani vane hwarere ndaenduna ai kezo ari mubandele zvanza dzotowa hampara dzashu hai nazvikipakizvi hai nazvikipari nazo vatu vashu ndiPhalaPhala FM Royal Heritage Festival lineup woibona zvandeme ndizori vajene hapo SPAR vadewanele tikiti dzovuya nga manda lineup yashu ndiyavoti vasihangwe nolugisela dhuva la mita vabhebi na vana ndi mapungwane avatiwa atahela zvino zothe zovakodiselwa nga PhalaPhala FM Royal Heritage Festival valavo haika no haika rikati vana mabhepo haika valavane navone voi ndi vagudiswa dzata vapfura vana tutuwedzo dza vagudiswa uya ngoralo zvino ndi mafungwanei vatochimbila nao vapfesesa uri nawo kuitea mini na Miss Royal nayone ihone zvino arali huna dzimodlara kana vonyalu nakoi nazvone zoleliwa nga manda
uva va tshi khou dzhenelela mishumo yeneyi vhathu vha songo kharamedzana vha songo kharamedzana. Ai, hoyu o itesa muṱuku Yeah. fhedzi ri kone u mufha tshikipa thikhithi vho ri nga si vhuyi ra khakhara mufha kana dzi o itesa muṱuku o itesa muṱuku. Ya Ha, ari sendele muraho ari sendele muraho ari sendele muraho vhathu vashu khezwo zwo leluwa nga maanḓa hezwi zwithu a zwi khou ṱoḓa u tshi vha na u lwedzana a zwi ṱoḓi u tshi vha na u lwedzana zwo leluwa nga maanḓa arali vha tshi khou wana vha khou wana u lwedzana a zwi nga iti. Phalaphala FM Royal Heritage Festival 2025 a vha dzhene vha renge thikhithi ngeni nḓila ra vha ri tshi khou ri hauwa ri vha sumbedze uri na ro vhofhela nga nḓila ḓe ho no ṅwaha ubva hafha vha yo ḓilugisela thikhithi kha ri tende tshimbila ngo ralo mbekanyamushumo ya dzi a orowa ya ahuna na zwinga vhathu vashu ro ḓiphina nga maanḓa ḓuvhani ḽa ṋamusi zwo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa ri khou livhuwa nga maanḓa fhedzi ri ṱangana news cafe vhathu vashu kha ri ṱangana nga musumbuluwo kha ri tsene fhasi news cafe hune havha na after party ri khou livhuwa nga maanḓa madekwana avhuḓi. Dzipfufho dza mitambo dza ḽa Afrika Tshipembe dzi sumbedza ṱhanganyelo ya ḽimuya ḽavhuḓi ḽa u fhaṱa shango. Vhatambi vho makone vha ḽa muzanzi vha vhanna na vha vhafumakadzi vho sumbedza u sa fhela mbilu, vhuḓiimiseli, vhutsila, mikhwa yavhuḓi na u bvelela ḽifhasini siani ḽa mitambo. Vhamangiwa vha ḓo ḓivhadzwa kha ṅwedzi wa Ṱhangule. Kha ri pembelele #izinja ze game kha vha ṱalele pfufho dza vhufumimalo dza ṅwaha nga ṅwaha dza vhoramitambo vha ḽa Afrika Tshipembe nga Swondaha ya ḽa 24 Ṱhangule u bva nga hafhu bva kha awara ya sumbe nga madekwana kha SABC Plus kha SABC Sport DTT Channel 4 ngeno kha SABC 1 vha tshi ḓo thoma u ṱalela nga awara ya vhumalo nga madekwana. Vha ḓiselwa nga muhasho wa zwa mitambo, vhutsila na mvelele nga tshumisano na SASCOC khathihi na SABC Sport #celebrating sporting excellence. Arali vha tshi elekanywa nga vha swikelela u badela muimeleli wa zwa milayo kha vha elekanya hafu. Clientele Legal yo ita uri vha kone u ḓiwanela muimeleli wa zwa milayo a fareaho. Ro lindela u vha thusa. Kha vha rumele EP Phalaphala ka 32281 ndi EP Phalaphala ka 32281 ri ḓo vha founela murahu. Clientele General ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ine i sa vhe na ndindakhombo ya vhutshilo. Ndi vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi u ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.